one at the person question. And the family does the mamma may be unquan with the radiancy. A man may be unquan, my mammy nana, the doctor, any master for ma to jubilee international church as a for me, Yara, with that more monquan. Because my bishop, Dr. Bishop Doris Akumia, our Jubilee International, a little nebusian for Yami Wom by Bishop Doris Bishop Nyaku Ode, a little Yami come on no one by our yesterday. Yami come on some of Namo Fanyajuman, what yesterday. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Hey. Maybe about your first thing. Mama said, I'll pay you and Yanko say. Now, what to say? Yamia do me who your pa. And I'll pay dear. Yet the radia say, 1 year, 1 year, we are brabble this week. A radia defense here. Why shall you so? Ama, ya sorry. Ye bed beyond ya. Ya bushia, dear la bushia, yame. And to me, more quantum ya. No man will hate man so. Or man can share something beyond with the mind. Yet Danyamias will Ghana mine, and the Danyamias say, and what I see a bushia. Yet Danyamias will Hitman when you were bushia. Yamin cow won't bring in a holding. Now by say Enquires, and I was say, Yamin cow, Yamin Mawa holding, we used to do. Amen. Amen. May that say. Good morning. Asante Zungu. Mami ti wanna pay. Obenia. Me da say. Atafia wa won tell shey mo atafia nim ye di kan. Asasiwura. Ene afa adwa dai. Patre ne nsam agene. Ade ati ni kokoro na ni onyam. Ti ma wo sa ko de adopai. Yakobon ka mu nyina mo ho. Wo ka kwadwo cha bibi. Yakobon ho. Baby bia na bia de badwuma. Na mi sumuno. Anse na wo. Ma ye nyina ye be dari eja. Oh, that say ni. Fi kwe mi sumuno. Anse wo. Ye ni na be chama ko. Amen. Amen. Asante Zongo ye da say. Good morning. Good morning, Kwamra. Oh, me ante magi ma me adope wa pom te say. Adomani ahwe na Kwamra. Anọpẹ de Ede ase wane bambo ne ne hwe sopa amra ye da yo da ya horo aye so ye Awurade nyane ye krasa abankwam emoje di ye mu afusane a yankan ya no ntom mene memma mene menana no mefi panfo ye da Awurade ase kwamra me da Awurade ase ma wo so ni wabusua me da Awurade ase e ma samene na busua kofi ne na busua DLFM abusuya kasi a yabedo mu bi emu adwumayefo me da Awurade asema won nyinara won de fi no fi banya sumdue na me nana no mu ye mofrei me da Awurade asema mofrei nyina me da Awurade asema yufu nyina me da Awurade asema mpanifo nyinara Awurade hu pani bi a mobo on tutu nana mon sisi ye me da Awurade asema Church of Pentecost ye chairman basic Sunday school for so Awurade mo ye nyina ho ban ananso nyame ayo na de ni biem enframa ye hu me ya nto ye ntue okwam na ode acha ye kwa kohwe kwa lebu ese osigis to bi so a wo tua hoka eno kora mpo ye yi a wo wo de wanya ne kwa na ya sidan kuto ene ede moti asiku nyankopon oni nyame nya adwuma ba anti magi nyankopon enka won so ho anope. We'll do a very final caller and we'll wrap it up this morning here on the biggest breakfast show live on DL 106.9. Me da se papa se won so watumi ede wo message and ase wo course ede aba aha ene ede aseda ye de besetwe de ampo nyankopon wontie na seda na fi wo ma yakoma so ade nyina embra mu fama adominti amen.
6:35 is the time, and it's time for sports. I would hear Monsama go Pramason Samaya Crado. My man, your man, Bismarck, I do Satanasiano Paya. What you would hear Monsama go Pramason Sama about all the latest around the world of sports. Yeah, they're back. Thank you to Lumba and Supernatural and water. I would hear Monsamaya Crado. I shapa no pay dear. Bismarck, I do say, at Nasamarian of a man bizarre quaba. Then I pay one for good Monsam. And better this year, what's your deal? 106.9. Johnny live on Facebook, live on YouTube bar. No share link no. I'm off of Rubin so to me I should be an anapay. Man say good morning. Mr. Hitman, good morning. Anapay wa pomo at saying yes, I do me who de pa. Ya den Yankopon say. Sounds on here. Ya do me who ya papa pa. It's a beautiful Monday morning here. Now we should believe in ourselves. We should be amazing today. Anything is possible. So never give up. Wow. We should believe in ourselves. Yenya ye mujidie. Na fe yenya Anidaso nya hotoso say bibiara ebe ye fine. Say bibia boko dey. Yes, adom. And weekend in Manchester United. I want to say United. All my boys here bet nintemu. Manchester United for you. Hey, Manchester United. We say United. that's no me dia. Any ambe qualification. Sir. Ipi on yes that in 1 year kono. No crap. Point be able lose be account. Point be able lose be account. Because and EP on the mega says what person here. I was smaller clubs no. O shi o ma shi o. Because big clubs now will be shi o. And they in ketwanem ne mene akese no. United no wasa. One says see football na sesa. And Obia who born a ball. And can any beka so we team akese. Would have been Mr. Hitman. Asna chi Coventry the need to be first have no we adwuma no. And no abasa chi achi. First have no we adwuma no. Eti uchi we Hull City ono or struggle crowns and all ba premiership here. Nze enye we Southampton mon sense ma I was set Manchester United. Omunya strikers are and attackers are omuye sharp. Obi te se wo fa no strike dia was it Simi no go for me. Na udim ye di go boda and stado doorbell Ghana free zones. Yes. I didn't message about say good morning bra kwabena. My regards to my busy. Na catch and say ofa hu hia papa. Me jino so pa. E mi so mo gangan o mati akoda o. No. Then say o ba on converse me. Me say be we nya club kura. There be. Yes, silence means consent. Omu we chira, omu toto niema. And the stado doorbell. Henry Tekria Moabuatin, chief of Sebo Apia, Silver Lady, and a fee, the Dawn, Crumpub, only of a management team, just say, Omu managing your man. But see, the only the attack no yeah, and the stado doorbell. And a fee, Henry Tekria Moabuatin. Now for preseason could be there when your team be no. Of as we speak now, no, of a nya club. But also transfer window then Chenia close. Yes. But Edenya offer. Some it is a preseason I Sakumo no beach ano na of a training ya. Sa. Maybe when you break USA near the other of a Sakumo no beach na training. Over, Margie. I must bring it up. Now if you must samra back. As I said, you're medin kunim. Bono krama heady. Ma shall go, Munka go. Wafa so I shall go Monka go. Man be say ubreni yankwai. Right, Tabusharo Pemimo, Timimo, Aquaba, Quainson, Coso Crema, Dia, 106.9 mega, Swamraso, a good moon, Sam Papa, the Sumo Jumadi Cassi, Sueno, I can send it a Sumo, Bia Jumadi, Asujan Peno, what take Godfather Massa, Ghana, 4th in Brutanese, 2 days be a Godfather Canos, of course, out to a Benano, and so is a Misa Hitman, and all of Paotenka, and so Jumadi Cassi, so far, this is the best Macadus and Mambise, Mensuma, Suma, good moon, Sam Papa Pano, Jean Fansumo Jumadi Cassi, no so, and to Medicine of Pamakacho say audiovisual presentation 18 common I had images outdoors Sansua and a video outdoor yes in South Yano and so tragu live on Facebook Sansua on YouTube so a capital D capital 106 on 9 champion bueno a Mike so coach and all the sound commando and so to Jawa dear can say social media platforms out there so now sound so to Madison Ukraine and so able producer no pano kuchen samno and so good kata so best makadu man be say me sound so and
dwumade nsa no pa able team ni nyina enso ka wo bi sansua ena no pa manya ne tia se Mr NS Areno enso ado double free zone so no so emuni ta dwumade sansua nene ukopie menso otemo panikase pa we no eya chief of se boa pia mu nyina manya ne tia so mo so etimi atwa ma mo kasa fide na anopa mo fa dwumade ni agro sansua na Miss Rita enso otema committee to la jos mu nyina enso etimi atwa ma mo kasa fide no pa fantastic good morning and then come and panifo nyina fe bema unya Sam J Bakri and you know nyina so kan bi afa Mr Wero enso ya Philip Abwaje omo nyina so etimi atwa ma mo kasa fide no pa no yatna so mo so monitor dwumade no na bibi bia kwanka yen hyase a enkrofon cross so kan katas Lumba super unim sa flying about deal 106 na enkrofon cross so amana ni come latest exclusive nya no anopa yen go yen fon go na fe no on Samsung dwumade so no sentiment medi koma enso tima so penny friends Xavier Mendes no after so penny friends Ronald Koeman enso eja cancer Netherlands national team dwumade no enso to no na sempani for enso tima bani yo penny medi no koma eya Xavier Mendes na no penny tiamete and so penny so timi appointed there cancer ne backroom staff no pano no enso etimi adwuma reporter Mensaka and say ubetimi no penny mi sewe no enso Sergio Allegro no ebe ye first assistant coach Sansua ana unya Oscar and Dazo no enso eya Xavier Mendes ni nua bema ono so e ka dia cancer technical team no afọ penny na ye friends Ruud van Nistelrooy former player enso the Manchester United team no entia meeting so penny we enso etimi e ka dia cancer Xavier Mendes adia cancer ne technical team na no pano omo so timi akofa Dutch national team na ano pede san komano enso tu George Made so na bibia enso etimi akwanka no ye latest ano pemense kedi nyina no enso tu George Made so na bibia enso etimi akwanka unim se Ferran Torres me ne ukase wesi academy Paris Saint-Germain team no na Saint-Germain no free club France Barca enso joining Paris Saint-Germain team na entia mete ano pen se kopiamo Paris Saint-Germain team no dia abranta mede no komano pano eye Ferran Torres on se we CIS paid player enso the man Paris Saint-Germain bobo kono after say adia can sepono me patro all this 17 million euros every year beer and also a latest update and opemense kedin komano dodwa na su tujwa unim se after so anyway enso join Paris Saint-Germain team no say for player be 17 Sansona Nuno Mendes João Neves and Abrantia your friends William Patro desere duamu nyina Abrantia friends Ferran Torres and opedi no komano ono wetimi Jessica si players amabom din nyina enso Paris Saint-Germain team na no pede san komano enso tu George Made so na bibia enso etimi akwanka na Diego Armando Maradona a former player the Argentina national team no obeka say ni playing days at the city of Napoli bobo come there me no ka say Justin Matena ya bani nyina no eyo pani we ne juma so no sutimi die e de man na club friends Napoli obeka the year 19 when no 86 during the time of FIFA World Cup ni to obeka say we pani we so etimi ade ne nsa go be against England na say after such tournament no enso eba we no confonso eto sakondi said the hand of God reporter metiano pai and it says some born now mo use the year 1986 so FIFA World Cup na so anopa ya born auction a year 2.8 million euros and not just okwabra ne nso etimi atabide da koto sa born na opani a friend said Diego Armando Maradona de nsa enso ta kan man to atem sha mina your friends England am subi ma England so no enso etimi face tournament na so and opede san komano enso tu jano pe bad news amete efi South Africa any sewe no enso a two-time world champion Brantia your friend says Zolani Tete say enkofobi enkofobi nso timi atene nkwafinesam ya shoot up anyway nti wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 Brantia dinu koma Zolani Tete no enso a boxer ade kan say boxer ono so efi South Africa mamu reporter me metense anra no pa ya ana say enkofo nso timi tu no to eje opaniwe nkwafin sema at the age of 38 me no kaso opaniwe enso ntimi kati as for sase no pede so bad news no and also South story nso to George Made so na so to Made so na bibia enso ntimi akwanka na yedi opanina your friend say Zolani Tete unkoma no unim sa Brantia your friend say Quiven Castro enso so former player Edema West Bromwich Albion team no and tia meeting say one also so sabi one also timi aka nchinagu during that time ono esi akan enso Edema we no Real Sports Club Portugal mamu
after 10 minutes abrante nso etimi go agropama nso ese wodi juma edema club e friends Real Sport Club e Portugal mamu no wapani no enso collapse intano Paul Johnny show na wana Mike so coach ade na to your screen so anope no me no ka se one cat as fast as after say one so timi collapse no just a medical team no enso ye de bia je some the vibrators out do shockers out do enso timi shock abrante ni nyina no abrante na timi antentam tiamete ene say abrante na timi adane benkum so no bad news and enso fi Portugal mamu anope de sound come no enso to judgment dey na bibia enso timi akonka na me no ka say the various leagues no entimi enso timi start na ukopie enso Europe anu se ade kan se 5 major leagues across Europe no dodo na enso timi start we Bundesliga na me no ka say this week na best start say ukofa bibi ti say English Premier League enso na La Liga na fempo no unya ade kan se we no enso French Liga Serie A ni nyina o nyina enso timi start na yen shot here me patol na watwa wie ya unu se latest games no and say games out don so timi toja mensaka latest results and anwata enu so toja ewa English Premier League na say yen shot na yendi koma me no ka so ti say Mr. Hitman enso ade ade kan say Manchester United team no enso koma unim say over the weekend omushia club fans Hull City after 90 minutes Hull City team no enso timi say Manchester United come no o man timi ante sanso na unya Everton enso traffic Crystal Palace ebo na come no timi ante Ipswich Town enso che Sunderland ebo me kan mi no mutimi ba ko na fe Nottingham Forest trafie ema Leeds United to mo bo me kan ba ko o man timi ante na Brentford enso che Tottenham Hotspur ye gomu diemu e ka poli mi ansa no mo chichiri ma club je friends Tottenham Hotspur no pedi san koma no enso tu judgment dey na bibia enso timi ko ngana Brighton and Hove Albion enso echi Unai Emery Aston Villa team no ebo na ka poli and man timi ante Man City and no dia massa drama pa e White Hart Stadium due at some point in time na bomb of team no enso lead by one goal to name massa 85 minutes and Man City team no enso over 10 score line aminu kasomi be win 2-1 and pedi san koma no enso tu jana Newcastle United no enso ne club e friends Liverpool game no enso timi andi 2-2 and enso latest and pamensa kadinya no enso tu judgment dey na bibia enso timi ko kaminu kase na unim se big game ba kunsu toja club e friends Charles any fool and be isa big game no enso free no pedi san koma no enso tu judgment dey na bibia enso timi ko cafe yan free EPN me yan copy menso Spanish Premier La Liga over the weekend results out where so yan fani nyina so judgment dey na bibia enso timi ko kaminu kase Athletic we bow etrefio sama member club ye friends Sevilla ko bo me kam ye som timi ba ko afa Valencia ni Celta Vigo game no enso timi andi Zaza Espanyol etrefio ma Real Madrid ekoye gomu de me kam ye no timi ba ko sa game ye be ban komoto to na enso we chebe di nyina so afio na friends so timi to Athletic Madrid and also we no Atletico Madrid omo trefie e Riyadh Metropolitano ene bia we abo akote e kam ye no bia so timi sha nyanko afa yete fensu trefie echi Racing Santander bona kan ba ko etiate na elche trefie ma Almighty Barcelona kofi ma Barca team no ensu ko e gomu de me ka poli numa me no ka se elche team no ensu timi antimi odabraka no so latest results and opeyensaka ensu fi ade Kansas Spanish Premier La Liga na so ya and opede san komanya no ensu to da nana dadie ya unsa big games out do pina ensu to ja we e 2 games and ensu betimi atojo Spanish Premier La Liga na so ya and opeyagin koyade mre no and I say yade nsam no ensu good just nice on so atojwele so me no ka se Osasuna e betrefie no Levante bo unya mala any Deportivo La Coruña sa game no so baba so 7 PM na nyume ya ensu Spanish Premier La Liga na so ya and opede sa latest no ensu tu judgment so na bibia ensu timi kwanka okocha ye free space ho na fe yen tu franco pio mama me no ka se ye French Liga na enfa latest results na watwe no so twagu ya enfa nsuma tie fo na bibia ensu timi kwanka French Liga so no unya club e friends Lens ensu traffic FC Oxe ebo me kan poli enuma timi mienu afa Le Mans so ne club ye friends Brestois ensu akotia bia ensu timi shanyon ko kan mienu OGC ensu ne Laurent game no ensu timi andi Zaza na Toulouse etrafie mo Olympic loco bo me kan mienu timi ate afa unya Troyes ne Paris sa game ensu andi 0-0 and better san komano ensu tu judgment is na bibia ensu timi akokana angani Le Metropole game no ensu timi after 90 minutes no na Le Metropole chiafa club je friends anga so kam no timi ate afa le abu trafie ma AS Monaco ekobo me kaba koma timi ate Rennes ne Paris Saint-Germain game no ensu timi andi 2-2 and better san komano ensu tu judgment is
na bibibia enso atimi akwanka yemfiri pare anase we no enso ya French legal na so ye yenkopiem ewo Italian Calcio Serie na so ye me no kasa Inter Milan enso FC Monza ebo me kan poli na mutimu bako afa Udinese ni komo game no eno so ende 1-1 Genoa etrefie ma Napoli ekotwi form so kam ye no matimi atepama enso ni Cagliari game no me no kasa Cagliari ewini 1-0 club friends Parma timate afa Ferrero Frosinone enso trefima Juventus ekobo mekaba komentimi na Venezia enso trefima UC Lecce ebo mekanimi no atimi Atlanta etrefie Chemienu Sassuolo etikanimu bakwa fe Torino etrefima AC Milan enso ekobo mekanimi no mutimu bakwa no so latest results and Saka enso fi Italian Calcio Serie na so ye anopere san komanyina no enso tu judgment so na bibia enso timi akwankamino kasa na big games menu enso we no enso Italian Serie no so ya ana de san komano su tu jwa Bologna ebe trefie no ni SFC Lazio enso da Windams na AS Roma enso ni Fiorentina game no enso betimi atojo no pede san komano enso tu jwa jumade su na bibia enso etime ko kamadi kadi komacho sa Club Friends Atletico Madrid enso trefie ewo Riyadh Metropolitano enso any BRA game no and 2-2 na at some point in time ana chese yetimi introduce a brand friends Julian Alvarez na masa entutu anytime je kasa Atletico Madrid fans no womu huru Julian Alvarez amasa na nyefedi agro uni se chese suwewe sa udona enso timi koma brand friends Julian Alvarez wama se sebi we son of bibi eni ade no payent bi fasan koma no enso entuja esa brand no wama se omu hia no wa club ni ma no pede san koma no enso entuja reporter mete eni so penna friends Diego Simeone die na wasinka wobetimi ma brand no so atrenchen until say transfer window no so betimi andafe je close ne usa Julian Alvarez no ono so antimi free club je friends Atletico Madrid and sakro no betimi yusu ninyina no hierarchy no enso say da bi masa was brand no bebo ene was so timi ba back no so na say fans no enso timi twetwe na nam so bi na no ye hu sa brand friends Julian Alvarez ono so timi boss a big game na eno so tojo El Riyadh Metropolitano ano pede san komanya no enso tuja nanim se bomb enso to a Club friends Man City after 90 minutes a bomb of Tino and sweating me dincho for the first time. And so a bomb of say 18 consecutive area cancer winning streak and also unbeaten run win himself from last season na benny na bomb of Tino. Omun lusu game 18 matches and no mabo EPR na say bomb of Tino so timi end dincho and Man City in the space of 5 minutes. Wamutimi ma bomb of team no enso so atimi adinchwa no pede san komanyina no enso so atuja na te say beside Hitman edin komo for Manchester United team no ada no dam kodi cho was whole city ensa no kam yo no mantimi ate na join team no da na say join show no live on Facebook during the time sa big game ni to join massa Man United fans no over the weekend. Wopen kofo pa chese woman so agio mani so na say chese masa o ma diawra wo ba Club friends Man United at some point in time say Wall City show my come you no man timi antini nyina mu no masa yeso mu train 3 p.m. train no yesi amasa so na 5 p.m. train no and so manti early kick off 11:30 na Manchester United trading cho Wall City nzano masa ni nyina mu no train ahodo am so de PM stadium no na say train no so ya kansi nyinti say Obia esa adisika fufuro etwade kan say taxi and a Pedisan Commano and so to Manchester United masa none other players so and their fans no essence a moody from train take it or my chance to other than Nina says ya cancel that train no Nina Masa Man United fans no over the week come dia one of Pedisan Commano and so to judge medicine bibia and so to me kana brand and water and what ATL Sports Stadium on shoot me make it different and so the Man City team no ya kwadana your friends Riyadh Ryan Jackie William said Ryan Jackie ever just 27 minutes and so as a big game a Club offense Man City and so the bomb of everyone William saw Bomina one that Otimi produces out 2 assists almost Otimi Adnas out 2 cups no and so the Edin Kunima of a club Jeffense bomb of William said a 12 out of 13 accurate passes it is so pass now the Man City player now Kwane so pepe no onya 12 Otimi try 30 when you 12 and openo yere san command and so to 4 chances created and a brand
abrante friends Ryan Jenkins no on the day on so timi aboa club your friends Man City no pede san koma no enso tuja fe one big chance created and 18 touches massa no other there during the time Man City so no proper remontada at Tia Stadium no abrante timi be over tennis squad cancel score line and also bet tennis game no enso the Man City team no akwadana your friends Ryan Jenkins no pede no koma e jumade so na bibia enso timi akwanka reporter no pemegada and say Garatasara enso akotum abrante your friends say Papi Matasa wonu se akadema Tottenham team no say almost here akwadano reporter me meeting say weno Tottenham Hotspur womadi kan average at 17.1 million pounds woma say womo hwe ni mu say club biaba na no kita 21.4 million pounds abrante your friends say Papi Matasa oni jumade ma Tottenham Hotspur team no onso betimi akona say ono so etimi akoto ani jumade so enso later sa men say kan tiamete and say club it is Everton sanswa and wunya Nottingham Forest Aston Villa munyina enso timi edomo je Saudi nima and opede san komano enso tuja afe alale enso Saudi Pro League omso etimi ashokini interest asa brantia je friends and Papi Matasa and opede san komanya no enso tuja jumade suna bibia enso etimi akonka nanu oda madi koma chose elche etrefie ma bossa etwo kobo me ka poli enu mama ntimi ate abrantia friends Femi Lope enso nya 2 goals at my club je friends Barca after the game and yebu say Barca enso start ball force na say season no Barca omutimi rely on so na was a team work and omunyina no wom so na ni nyina no wom so ojo pani friends Deco sanso no pani friends Hansi de Itaflika mino kaso manager de my club friends Barca no was wajo mu di brutal nemom ekoba ni say oman fast striker biama wono why ready so betimi agina enso di juma ma Barca team no eno so enkoma akra brante friends Femi Lopez ono so akweda no pede san koma no enso atu adwuma de suna bibia enso etimi akwanka Nico O'Reilly and I said when Nico Gonzalez ono si akan Edema club your friends Manchester City and Tiamete and it's a Newcastle United team no and so etimi shocking interest report amete and it's a 50 million pounds and almost so many come Man City club no Man City and so etimi atake you almost stand so say and for official communique no and to no be bianson tin was one more expect 60 million pounds for Brentford friends and Nico Gonzalez and opede san komanya no and so to judgment de suna bibia and so etimi akon Carlos Baleba to Manchester United. Here we go after say a Brentford Manchester United 70 million pounds and so Edema club friends Brighton and over piano and Tiametin say anopaya Brentford and so ebetimi akoye ni medicals and also a report kakra men say kanopeno yade san komanya no etujana after say Carlos Baleba ni dan so etimi akotru no and Tiametin say akoda na your friends Alejandro Bade wonu sisi academy Barca team no say Manchester United say omo next target Brentford friends Alejandro Bade onu so di juma Edema club your friends Barca no ye later sa anopemen say kadinyo no enso etu judgment de suna bibia enso etimi akonka enra obeka is elche enso di into against club friends Barca Anthony Gordon say academy Barca team no wenya 2 assists and say provide 2 assists with himself for best yankan say best the year 1963 Jenya players onya ni debut and so was Spanish Premier La Liga now provided 2 assists no way back 1963 at Papa Masa and Anthony Gordon and so etimi break his record na kito penny fence one dale one no see kan so the man Levante team no where your record the year 1963 na ya dia kan say 15th August 1963 we provided 2 assists at club fence Espanyol and Anthony Gordon so etimi provided 2 assists at my club fence Barca against Celta and opede san komanya no enso so eto judgment de suna bibia enso etimi akwanka na enra abrante friends Ferran Torres me akomeko etimi akọ Paris Saint-Germain during the time enra na so wo mu ya di ntwane sa Rene enso etimi asho me kamio no na se emu adema after so panina je friends wero enso Luis Enrique otimi introduce Brentford friends Ferran Torres na Ferran Torres and so timi e ba game ni no ese one so timi e benya 2 goals at my club je friends we Paris Saint-Germain no na so no so na timi make difference no and so dem Paris Saint-Germain timi na pede sa come no and so to judgment de so na bibia and so timi akwankati join show no live on Facebook Michael o mama Brentford friends Julian Alvarez and no na say during the time Brentford every park no na Atletico Madrid team ni na and so etimi e bom nsema isia fans no
se new season ya shase o matimi awini ba akwa bo draw ba ko na se wo menya se no mo so betimi ache ade cancer fans no na so betimi akoma so ye no mo so betimi akwachi om nyina abni nyina na brandia ye friends Hulana verse one join team no enso betimi akwachi fans anope no enso betimi akwa entre han so minor ye friends SP anope de san komanya no enso tu judgment de so na bibia enso betimi akwa na young demande nanwata enso nya ni David ma Real Madrid team no unim so pani ye friends Jose Marino enso ma branten benya minute kakra after the game na branten so post image we na Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos still have 7 enso timi akofolo akwada na your friend say young demand at 8-19 unim say branten was in the idol Cristiano Ronaldo at some point in time nano anasa wonyina no so no ye to Manchester United just a man on the birthday gift no na woni sika okoko print ni bi agu akire wadi maka etro Ronaldo na number 7 enro Ronaldo enso akofolo branten friend say young demand on Instagram and no so and operation komanya no enso tu judgment de so na bibia enso konka reporter metia no pai every club friends Basansa Brantia your friends Abdul Karim Hamza one Egypt ni akwada just akwada reso kra say season is a Barca player we no mo de ne kwadi amasa mu be dem Barca papa sansa Masa Champions League nya gronya Abdul Karim Hamza mo ana wo de kwahye club is Paris ni ade enti reporter meeting say Barca SCC o mo kwahye akwada ni deal no na say o mo so atimi aye release clause no for from say Barca akwada ni release clause no 15 million euros some say ne modern boy say o be revealing order na say ne deal no and say contract na fe o mo so atimi adi bade can say release clause no and no be a team account and o ye team bi nesa opa branch friends Abdul Karim Hamza dia Barca say en come out say 50 million euros bia and we bet so mbehwe no me di bia account no so latest and payment seka from club friends Barca and pay so komanya no and so two judgment dey so bia and so konka no im say ansi da Africa kwadi koma after say no omudi omutibi kwasha club je friends kanu moment after the game odin koma for branch je friends Rodrigo Hernandez Cascante wasi enkamo biante ase enne ana Rodrigo Hernandez Cascante enso be join the team na so mo so team air training no so latest update no pamesaka jadi nya so tu judgment de suna bibia enso konka enra no sempo no enano ada be kai sewe no enso Bundesliga de kan se German Super Cup and also to Jana Borussia Dortmund etrafi o signal iduna back ema club je friends say Bayern Munich atomu kobo me kam you know omutimu bako etimi no ka say there 2026 from German Super Cup no Bayern Munich just omana so no pede san komanya no enso to Jana after the game and a triple penny friends say Manon Noya and yebusan say season we be in last season say we tijuma enso professional there can say football mu wasi yanka say possible bibia betimi asia na ekoban say ni pomunso atuto na sene usunsu penemo honam ne kwamre pe wono so betimi adijuma de nyina enso timi abawia no so yankoma opani friends Manon Noya enso timi adi enu anasepo no enano ada wo mo lift South trophy no enso atimi akwa ne 36 trophy ono so atimi age e woni career mu ano pedi sankoma no enso man tu kopia mo Germany what dia who the most decorated player enano pay Brand friends Manon Noya ano pedi sankoma nya no enso tujana abrantia je friends Carlos SP enya go edema club friends Real Madrid no water against club friends Espanyol obeka so nya winning goal no enso edema club friends Real Madrid na after so nya ni goal no na ese sena empanifon so nyimi entimi nyine nchire club ne fans no manya no ntia se after say we share sa go no na ade kan se ni presentation no enso so atimi atodwanti Carlos SPD over the weekend masa waje no ntra brutal and also enkoma akrefi ade nyina no enso so atodwa na Johnny Calafat entiametin say one so atimi scout ya Brand Face Carlos Espia and opedi san komanya no enso so atodwa many de ekonem nemo Mike yenya na yenkwohwe na yenya Brand friends Ellen Bratalan ne story no unim say Ellen Bratalan enso so atimi akotwa ne ti no now Johnny show na hwe Ellen Bratalan Michael di kama me looks na ankasa Ellen Bratalan looks na ankasa say na Brante no nanim 20 years so Johnny show no live on Facebook Ellen Bratalan akotwa ne ti no say na nanim ti na after so positive image we ana Jude Victor Bellingham eko comment say no way wako chwati no yese Ellen Bratalan twaniti na chese nya sam keto akra Zlatan Ibrahimovic de ni bofu kra say Ellen Bratalan one blocking when I say one friend biem ni nyina nse wakati Brand say ni trinyo no ena say empempi na timi boano na wono so timi nya hye go sa 20 and na watwaniti no Zlatan Ibrahimovic say one blocking na yanhwe senia
ne former coach Jose Maria Pep Guardiola enso so reacted to Ellen Bratalan nitina watwa no Jose anase Pep Guardiola say we are lucky cross who team ni bi na who be afede wasa coach Pep Guardiola and Ellen Bratalan come on yente bi no. You are lucky you have her. I would love to have it. Pep, are you watching football? Yeah, I was here reading a little bit and watching Brentford, Tottenham. So you like it? Yeah, it's okay. Listen, if you don't like it, he'll grow up. So don't worry. Pep, thank you so much. I love you. See you, bye. So guys, Bye. guys, amen. DL Power Sports. Enti papu de okachire Ellen Bratalan say you are lucky that you have fair. Now no dey chese kwabu odua kura ma say nyiyi. Enti en command dey maka cho say nke dos na mo memre no kwanti yentinsi from na efisa mo command ka kra bi na fe yan so na dwuma de nkan nyina so meto aso. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, tabusu sinkonya so kan katasi Lumba supano pai wensan kansoni bi abomade na mansan kansoni bi esanse ensunwa wanso abadwama so ba bia befa bia obi bia nso agiatum FDF agiatum do mo stamp aboso nei o mama ho kwan se Ghana ni bia na so de hye bia enso betimi anum sanso ni bi nti Lumba supan kwa na no pa me kan fama dwumadie bia wodi mponto bia na wo ye nipa nhyiam de nipa kita wo de ensunwa wanso ade soma ho ne abegyafo Lumba supano pai bomade na ma wansan kansoni bi o ma dama ana yegusu asinkonya so agudie mu nsima no pede nyina no enso so esomofa adusu ne yemfa fisa mu nkoma no enso so na fe yenso adwumade enso enei anasa enno anwumre asa 12 am ana Ghana Premier League transfer window no enso so etimi abawie nti moa clubs awdo na se mo pem players amantimi ansan ye sei abawie nti offer de eye done se ne obetimi adwane Ghana Premier League binti wofa ene ye behwe se Europe na obetimi de nani akwa nti Ghana Premier League na se Ghana ade ye transfer window no aklosi ano pede san komonya no enso so etuja nanra na se deadline day na se transfers outdoor pina cause Nations FC assign former Kotoko player abrante friends Emmanuel Ajimambadu Spiritual Zaza koto anase we no Nations asa ntimasa no the deadline day on transfers out do course there bejo 17 Nations assistant so ma confirm abrante friends Emmanuel Ajimambadu Spiritual Zaza former Kotoko player no omonso etimi assign sanso na Kwame Poku Beye na nso so etimi adwane club friends Bibiani Go Stars enti Kwame Poku till ade kan say 2027 there onso ekodi juma de amade miners enti Bibiani Go Stars na menu ka say Kwame Poku Beye so etimi adwane ano pede sankomo nyina no enso tudwa na enti ametin say as of enra 11:57 ana sa diwe eko true abrante friends Dominic Nsobila adwane Hasselfolk 2 years enti na ka just 3 minutes na ya close window no ana Dominic Nsobila Hasselfolk enso etimi signing na no pede sankomo nyina no enso etudwa 2-year contract na nei ha senso da ma Dominic Nsobila no pede sankomo nyina no etudwa na Hawa United so no omo former player abrante friends Ebenezer Amega enso so etimi adwane Karela United tie no de masa na se transfers e cost nya asem ko enya fedi agrokra enya asem ke 20 no transfers outdo pina etudwa sanso na Karela hona masa sign former Tamale United play abrante friends Mohamed Al Hassan Mankoyeli enti za player we enso adwane Karela United na afa unya Bekum Chelsea enso so etimi ato abrante friends Zuka Masawudu nti this season the masa teams are outdo na Sanis be bria enye asam kitu vision so etimi asani Farouk Mohammed unze no si academy Nations FC nei ono so etimi join ade kan se Vision FC and opedi latest transfers update no do na enso so edi edema ewo ye kromu ana unim se nyame ya duma 28 August democracy ka big game by our standard Metema Krobia Kumasi Asante Kotoko Omene never say that until the bones are fully rotten. Continental Club Masters Hasselfolk ana ebo ewa baba go promise. Na wey MP for Dade Kotopon Honorable Rita Odole Sowa. Wedin komo ene we say mu ye Ghana ni nko ade ana se mu ye Ghana ni mapa. Ese ba bia wo bia se flight na betwa o. Se Ghana wo be fu se nante na wo be nante o. E wo se Friday de Kumasi baba go promise.
Obia enso etimi bana oba witness game yenti honorable Rita Odule soa enkomo odie what are youth no ni oba twa ye ano no ni baba no agbeneji hiye denche ba hia kan ya baba yara sports stadium ya Kumasi no ba nyo ya bo modern ni bodenche okọ hia woni mi do district assembly say fe ni your Ashanti regional ke me ke no na baba twa 28 na ni jin place ball ya baba yara sports stadium ame bua me we bia na me high long ya me ha me but na fe ni ame hu ame ba e ja keshi wo democracy ne ejo shikejo shishi ni district level le ahun ni keke wo ke ba ko e wo won pa fai mo fe mo no ko wo hu no bo okay 28th of August the democracy cup e wulu edenche e bano ye Ashanti region ni Kumasi na kan woke Kumasi ye baba yara sports stadium finally fair play ni bo hu over fata was speaker of parliament ba hinjeme wa clerk to parliament ba hinje MPs fair ba hinjeme but ni Heti wey aya MP for Daddy Kotopon honorable Rita Odule soa ana what this uncommon na was district assemblies in Obia high bus na district assemblies in high bus ana ye mo kwa gate fee and tell meeting say I say popular stand 30 cedi central A50 ana VIP 100 cedi anka democracy de Ghana ye nyina ye de anka ese mo be free gate na obi anso etimi behwe bi nim nyina no mpani for so be gate fee na ebusa say ekọ NS kan be ko NS ni wo ana say be ko parliament house ni nyina mu na emrepam ya ba be disa ankomo nti ankomo de maka cho se nke dos ne mom emmen ko Mr. Hitman nya trans ye so so no na afi ya de agude mu nsemasi no ene ampem da kwa ladies enso so start o mo wafu zone B we know CAF Champions League man so and qualifies no na omo head coach Charles Anoche wedding komo o se man no ready yenche Charles Anoche. We are ready and we've put the girls in shape and we know that all the teams within the group are coming out with a lot of experiences and we are also in contention. Dakwa representing Ghana is coming to at least put up their best up so that at least we qualify from the group and then head towards the Champions League. Wey ampem Dakwa ladies omo head coach opania your friends Charles Anoche Nenkoma odi command ya makacho senke dosu but emrane kwa wase ne yeso na ade kan se newspaper review segment ne discussion segment nyina enso etimi ebeto as Mr. Hitman nyatena se coffee break is over yamfa gude mu nsem nsi Mike so coacher e produce show no kroya na no pa join show no social media platforms audio nyina so a wade images ni videos no eguso edama team ni nyina ka obi Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awuni Kenneth Tata Oburama na afi odisika brand tom nyina ka obi Besima Kadusai mesin kunyade agude mu nsem enso bro ti Mr. Hitman anopa mami fancy Besima Kadusai na pay da se papa pasa wodi agude mu nsem agopra so nsem abena de share what's your deal 106.9 12 minutes after 7 a.m. here coming up next on the show all the latest aba kuwaka temana na pay no the newspaper review segment no yeah they back stay tuned. DLFM 106.9.
Minutes after 7 a.m. here. Coming up next on the show, all the top stories, all the major stories making headlines on the national dailies for Wakatamu Botswana. And I paid in by joining live on Facebook, live on YouTube. I shall link up. Now for being so and to me, Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you. I'm cratering in our crowd. Shraba kwa josa mibi atinasi anapema menka fu Lumba Supana chamin na watan fama Jumedi ya biya wodi ya puntu biya wotu wana Muhiya Lumba Supana chamin na watan It's behind every form. You guys got to grab Adabu apa And soon you want a sachet and you want a bottle And you now your party now your wedding now your engagement now your seminar now your conference now your Muhiya Lumba and supernatural mineral water. Somebody has over from 34 0555 274757 0555 274757. And your Lumba in supernatural mineral water. Behind every form, you guys got to grab. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Shaba kwa josa mibi atinasi pay. Yadi kuwa kratamu boswono yede ba. Malika kachwale da sejumadi and we are live on Facebook, live on YouTube. We'll share link no. Na for fufu being so into me and hebi and anapay. But that's all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. And I day. Was an abosum in the dead tosu aduonu nine, 150 yenu any aduonu sia today, being the 24th day of the month of August 2026, and this is the newspaper review segment. Yereko newspaper review no more. Nishiraba kojo samibi, nodin semereko swaba ufie. Morning light, yebama for money. Headlines no about my mind, politics, sports, me entertainment, and so go just me be them my watch newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia, ya cano cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, the kasapa binso. Wake up Ghana. Time to know, Kojo Samidi. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ my newspaper review. Winchiraba Kojo Samidi. Newspaper review segment with Inshiraba Kojo Samidi. And I bet Kojo Atinase. When I feel me man akwaba na fe won fa sem ni nyina bet dan adishia woti deal 106 man akwajo. Good morning. Yeah, good morning Rakopra. Na bibia boko de na me nkopa dom bibia boko yo menka se me da so papa se adanu a mitia me na chi wonso ukura baton ne mo hwe achi na bibia eye kama se da kase eye wodia na efie boko de na me adom bibia boko yo abusuafo bia ho ye yo sure ye de nyankopon ase na pay de nyankopon ase na fe chi atifo na fe fa ko wakrata emboboso no beda adishia woti deal 106.9 Rakopra no pay yamfa na ase mu ode ma hwede yampon nyankopon besa ya adom se wakoso ahwe enso aboye na abusuan nyina ho ban na ene due enso ade pa chi ye no ode yan aka ho na ade ba ko a ya na mpempi no se ade pa chi na ma ye nigye ebroso ne se twe konkro ma yati asese papaye ene ye tena na yetise na num tumagufin bi enti ene ono twede yampo yankopon ya adom na ye nso ode ya ka ate asefo ho a na ya adom na ase na no pay no
yɛde ɛma ne den yɛnkyɛ ne tiefo mu tie frɛ kyikyi ne bɛnkyɛɛ yɛmpa ɛbɔ no sɛ ɔne anɔnkopɔn a ɔhwɛ Israel ma so no wantonko no wanna de biala da no ɛnɛ nso wahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban ano pɛ bi obi ade ne nan bɛsie no ɔkɔ ne Nyankopɔn bɛsɛ yɛ adom ɔmfa no nkɔ ɔba nso a wɔmfa no mmara na twede yɛ mpɔ Nyankopɔn yɛ adom na nɔpɛ yi ɔde atiefo nyinaa kɔ ɛsan de yɛbɛduru fie asombie mu a yɛn nyinaa bɛbom na yɛde n'ase ayi ama ne den nyinaa nyinaa aka sɛ agye so aka sɛ ɛneɛ amen. Bayana pay na many at you for ye dinkomo, and then command ye bono, na me kasa, ediaka, say ye for your bonnet, and chiche your home. At times we need to forgive and forget. Menim so Obia ya wadia ya papa. The any pane de ye wono, obekasa me de manon tone num de biara da. The was semesi anaso bentin de ye minti, men kasa ne honda, which yamia wanje so na eshumu, ye for bonnet. Menim said you obi dia ye na ye ya wo de nanka wakoma mu fa wo trimu fa na so nipa ne de bone ene tua wo ka kodwo wada ma mesro na waka Colossians chapter 3 verse number 13 no e de ama metia wa na fe no fa ko wakrata mo boso no fa beda de hia wo tie DL Colossians chapter 3 verse number 13 wo kan ni twi na ka be me de papa apa wada ma wo kan na fe no wo de ko wakrata mo boso no e de beda de hia wo tie DL 106.9 and a pay. Could you mammy to you? Okay, can Colisi for humanitarian san yimu edumian sano. What's to say? Asante tree concrono, chimusena sobi, ene ubinya sembia. Munhunu me mamu, na monfanche chemoho, said ye eurade, ede achemono, said ye monso, monyeno. Okay, because so at times we need to forgive our people. So be your bonnie, find a bonnet, a channel. What per se trade and Ponyanko de ubon a chow. But the one year year won't find channel. 1 year tia will now so no one find channel show mo na would di yaw a woman. The tia will travel and say young for bonenche. Yen yabutre, na for young for door, any assumed the entire. Could you, I mean to you? Yeah, back over an opinion, and net here for a bill now, no crowd woman and say, Yanko Pona, yes, someone no na, yaginities or no, and a danque may be ano. Yabekwa ne nkyɛn ɔsoro ahene yɛ mu no sɛ woyɛ nkramoni na wote menka no pɛ na sɛ Kristo ni anasɛ na matren konwa kora wo de ɛmfa ne sɛ asɔro ne nkramusum nyina wonka oni nyina wonfa nya hwe no sɛ wo gidie bi sɛ ɔsoro ne asase yɛ wɔ no yɔfo na yɛ ya ne nsɛm na ɛsi ti ne de bɔbra na kora ne sɛ the last time I said it here sɛ obi bibi tia wo na sɛ wo nipa ne yɛ bibi tia wo no ɛyɛ wo ya ne sɛ nte wo ne yɛ aka wono wo brese na nipa na wo ye obone no efiri se ono de wa ye de obeye awie wanya sisi wabu kwase awie okọ ne baabi enti wo a wa abo bitterness ni yiwu no afi ni mapae se wo nsaka no enam se wo de ya obi ahye omu nti bo se na sa nipa na ye se ba no entumi ma no kura ne se Nyankopɔn honhom ne bone ntena se wo ye obi a wotumi de adwene bone hye wotirim niam a eyesum niam hye wo mu a eno na nyame onkonkro no se eyese bre wo mo wa eduru ho no mabesan because de wo mu ne de Nyankopɔn de no Bible say han ni sum eni twaka enti ebesan na chi enti eba ne sa pe wa menipa na bo wasan bre usun ti so obi yo bibi na se hawa pe muka there are some people awoye na de a ontwe ma de ente so obeka akere opere obeka si wanim owi okɔ ne baabi obi so ho no mo no onfiu ono so a onfa nse ne tirim obɔ ne bra emfa ne ho eno no wo ho ti se ofi se nipa ne wade na se be ha wona wontumi emfa nche a omra wonka nkyere na pamuka na kese na nemu prince osimesi ade a ode aye mani nye ho na dawa ya odi ade yeda ya kyere na yifuru mu se wanya ne sa the moment a obe wa adwene so ade nipa ne aye wo ya na wone ne nkasa bio na hye mu no wo hu ni bia wo yem hyew wo na wa ya obone no so wo hu ni bia wo na kutia wo so it's better say obe pamu aka na wa ye free I say wotumi de che ko so pamu kama homka ndi wanka na yo adwen so wo betua ne bika wo na wo bre twe konkon se awreto e wa Nyankopɔn nsem okay awreto wa Nyankopɔn nsem wo be untumi nkon tokoda there's no way ntimi nipa bebre obi aye wo made na aye wo mo ye wo mutu adu tie nipa no wie ye no na baby okokwaje mo na fi na asotwe yampa no esene bone nipa nde ye no so it's about time say
yensua bone fache no matter what say Nyankopon so won fa ye bone nche ne yankasa se we so asofo ne even imam penifo nyina ko mu nyina wu oh yes that is the truth of the matter okay efri enuanum kramufo mpenifo so kosi fom efri akristofo mpenifo na watre nkonwa kosi fom Nyankopon se won fa obi anfom so woncha na nko bia ne asase so because ye nyina obi afom okay enti mo ye homoden say yade yemfom so becheche ye ho na mmom se wo hwene nipa no wofom na otoato aso ye ni da ho a wo de ansa twe ho firi no eno so obi wo betumi afom obesa obeya obekoso ayew sa enti wo ye ba ko mienu na hwene mmoa wa twe ho firi no na wa ye free o ye ba ko mienu na chesa kwa ko ye ni da ho ai ni da ho je no ba ne sa na wa yi ho firi no wa twe ho okay na wa po be bia fa na so medua ba right but kwadwo me da se papa and we've been joined by Nankoso Hima abena enra kwadwo na ye Nkoso Hima birthday na Nkoso atenase na pay ya wono so joining Shiraba kwadwo samebi na fe ye de ko wakrata moboso no e de aba and enra birthday no wodi papa enra me o ma picture ma me hu ye but ni die unse kwa Sunday nti no wentimi ndi ne sede na opese udi ne no me ka kire ne se ne ene mom ni da ye behwe na yaka ho asem na eja sede mpenisi be bia de ne se wo say ene ne ye behwe aka ho asem ene ne ye be di birthday yes celebrating ene ne ye be di birthday right na ye opase ye beka ho asem unse wo ne peni kasa e ka ibu ne bem ene ne ye behwe aka ho asem kire se ne ene bibia hye so e betu ho anamo okay aha nti no meaning say ne yeah nti antimagem no ne ye mpenifo ni tie me se Evans no mo no mo a ade ba kwa mintu Ghana fofo kakra ade ba kwa ha adwene se wo ye bibia asefo na matudwa nipa obe request number no onya hwe obe wiara mpe number I mean it's not fine they should stop it membe shas ya block nipa bebere I'm telling you omedi block me block bebere you see yare no bi na matudwa for a purpose wonim said ye ntia de tudwa no se wuntu ho anamo a ha ho ye be frefre wa ha wadwen sa eno na na ne hwe obi wo obe yi number no be wi afi na tete sa ye be sere me nkoso na number no kra don want me pese be cover kra because on be ha no on be frefre wo ho na obi afro me kra na pam ni die sa no mo ye sa oho nti ye be sere se bibiri no obi de number tudwa se ya se wo fi se wo bibia de be ma nipa na fine woni bibia mfa ntapo number no mfa nya hwe me sere mo e too much sometimes yeni ne no ma cover la na yenim ne ma ye hu no pressure ba ye so na masa wada na dwokra be yedum ye no obi frɛ e ka sei enti ebesere aha ebesere mo a ye de na matudwa na mo frɛfrɛ rɔfrɔfo no munya sa de ye no ma ye ni agro ye ni abro ye ni agro munya sa de and morning show team ni nyina after show no ye be celebrating Nkoso Hima na minimum sana penso management team 3482 Mrs. Priscilla Fosu. And do you know what you are going to do today is Obia can the treatment as a brother Obia or Pese or do I know what the ever and so we will be at the bank or saw him man the number no fra at the more off air at the more off air yen fan bobona man to Jabio Sada na yebejai I'm telling you some Nkoso Hima it's not helping because some Nkoso Hima your offer sinimpo aha and no say si usokura mpa enye me so me number kra me fan tudwa what we because of minimum the maker enti number no wo frɛ na obi bia de man na wo ka e ma producer ne wakasa na waje wo number de be ma off air that would be the best way because numbers are cover no ye ne ane ma akwa bonten ko am de nam so ne yempe enti ye nhwɛ ma nya foforo nsan kugum me ka chiro pre wonna so open so ya ne ye nya nkwa de a wo fa se wo ko de ye nya na ma nko Debbie. What about Nkoso Hima why for papa? Asam no mu kama me na. So obi ho do ma penny sa because me nim the America. Some of us na ye brepa. Enti empese san so hwe be beto. Omo mo ye responsible bibiri no. Omo ha wadwen but bi no mo wachira masa dwuma be di wo no. Enye easy kura enye fine. And messages ba. Couple of messages aba me phone so no pay. Ora and start the doorbell. Ghana free zone sa no pay. Mama Nkoso Hima happy belated birthday. Chief Osebo apian so the message about Nkoso Hima woman happy belated birthday. Wo ban so no ma wakwa ba ntia na pay wo betene nka papa. Ayo. Dikwadwo ende hu hia. Mo breni Enquires. Right, Brako Brano pay young fanas, ya may tear for muti free chichini bench, and I am more makwaba, and famra the biggest morning show. Anidaso Obia Jumedis with DLFM 106.9 near Kamu Kuaka Tambos Ujumedino, and an Ebraso Sano pay Tenasie, Lady Munchimuna eba some money, a Kamusano pay num.
daily graphic wakrata no ene de ehye ko wakrata mo boso no asiem na ko wakrata no wato no ho anase obo no ho mra ne say truth and accuracy every day, truth and accuracy every day. Na asimo de ba no pay so no enim odo my Ghana ye chief of staff and afin so mpenifo fi omo ka no ho a enya simkuma kura na ko wakrata no bo amane say let's win sanitation fight together, let's win sanitation fight together. Chief of Staff urges collective action. Enti my Ghana yen Chief of Staff yen Papa Julius Debra and odensem atudwa echirimu say yen fan to Ghana fo nyina nim se ahunede hu sensem a akoye nsempi o mayimu a yen tumi ehune pomasi bre no obesere Ghana fo nyina enye baakofo asede yakasa ahunede a Obia de hufo awo mayim enti obesere say yakoye animu my Ghana adwumaku akese adentemu ene nketewa nyina yenyina yankabom sesebe bo ba komu ade na yanyere ye ho se efin adokoro ye no ye betumi etu ase titiri ne mensene assembly mpenifo no mo homodin bia se dustbin a ye de besisi kwanchen street ma ade hye ye bola ye betumi de bia gumu obi num so be bi de ato kama na yemfefin engugu ye montene so no be bo apa ifri se seven penisi di wahunu no ohunu ni mpire no so fi se nansen di esi ya my Ghana nkramupune mentem titiri nso to yiri fa ye nyina okrum ha no eya ade a enya ade ese ma ho kwa me bisi bi unti no besere ye kuya ni min ahunede ya ade ye ho hia inti nsore ye nianum nkremosom mbo moden akogina simpie so ne apaso na mutufu a momfa nka ho se ahunede ya ade e boa nipa na udi ago na se yade wachewa na be hu se de wiase ne te obeya japade na nso utifie na yade aka watompa so ha adwen enti ye nyina ye mwa ne fi yenko intolase no pay daily graphic wakrata na sama support de baye no enu mu nchire mu na yade asomwe na sanso na de abetu dwa say Reverend Wingam real elected Assemblies of God General Superintendent intimika say osafo pon na penimpa oda Assemblies of God asafo na no na mprempren asafo no abedwekuo asan kwa asetena akwa akoto aba apa ne bi say ono yankoso anya adwumade fi se ne modern bo na wobo no akonka ne manaso twidi ya mpon yankopon bebi aka asafo manani dia onkoso antena so no mo adwumaden emfansom Assemblies of God asafo no wei ene nsem anopei daily graphic wakrata no odeba emontene so yo na Ghanaian publisher, the Ghanaian publisher ena mede etwa so na de daha ya chese ne mfunyina kese bi de daha no ena baako eye owura Alexander Afenyo Markins ono eye domkuma no ba no dini ena wo twetwe mu na ninsam a woka ene se among faced by the attacks Afenyo Markins to critics na chese wono ensam a waka afa gold board ho ene se de mowura samijamfi kan se de Ghana fo bi no mu kan nyina no wo so ono no enya de asansem ni nyina no chese hwe enka ne coat mpu na aka ne shirt sa na mechiri mu wo so wono onte ye de mo kan nyina wonte ye sanse wono no kura tudududududu ena wo chine mu na waka owura Alexander Afenyo Markins de no efiri ho a meche wo se owura Alexander de no krata fa to so mienu ena wo benya bi na afenso so wakenkan na Adamu Resources a chese ye chema aban kura ajo mutumi krata ya mudi adwuma e de efiri won sem esanse sikasem bi ehun ensem aba betodwa no ena edahe was say government flip flop questioned naturally said that has say any Adamu Resources no ensem bi omone aban kan ye no aban asesa na no no ene nkrofo ebisa ho asem say akwa akusisei na ohwe ase honom a naturally say yenuanom NPP fo enche bi omba akoto aba eya kandifo a wo mo ebehwe wo mo party no eso ya we no national one na ene da hanoma enipa eduonum 50 ena etumi ayo madwen so mbekwa kopike forms eno so eda hanoma wo hwa owura aboache eja akon Dennis Miracles aboaje ena ye maame hawa kumsen wono so eda hanoma chese enye asam ketwa na eda se ha ya chese chief of staff owura Julius Debra wono so ni mfonyi ehye wankona was chief of staff calls for attitude change sanitation ebaye na ho ni die
ehwa na chief of staff echirem a yankasa yensu ene yemban ni bu ho a ensem fata ye kora wanhwe ye a enu eka ho ena ahunidie nsem a ye pinso wo mayi mu efin adokro wo man no ekofa ba enti chief of staff e de afutuo ekwa magana ni ba bia se won sesa ne suban na afi so entimi emwa oman Ghana eno the Ghanaian publisher ensem a eba no pay Yentu akwa kata muboso no so na yenyine mu with the Daily Searchlight. The Daily Searchlight kwa kata na to no touch no den sempi na ba betu dwa ene anopai. Na kwa kata no eden sema ba na asema de ba yeso ne nie. Ode afenyo marking ne foni abeto hanom ana afin so eye Sami Jamfi ono no wada good board adwumaku na ano na oniminyamfo Alexander afenyo kwa me na osahene marking eye domkuma ewo my Ghana ma shebedwa fie wonum pa no dini onu kura yenso na ya adehye a wonum wo efutu ma shebedwane na kuwa krata no ebo amane se mentemu ase a ekoso efa good board adwumaku no entem na efin so domko ma shebedwam ntemu no wonum uchirim sa yensem na mprempren de Alexander Fenyo Maken domko ba no dini chirim se Sami Jamfi anhwe ne kasa ya wanhwe a o my Ghana mra echirim se petapia pitwa na mna na de wuro ntino waka nsem bi afa no ho a nsem na waka no mfremasem intudi agrope obema mra ene na dipa anopen kwa krata da betu dwa nyina ne se wo hwe eye good board adwumaku na mpanifo chirim se eka bi a abeto oman so no makoto sika akwa aboka Sami Jamfi chirim se nukure bia nim ne ade am nanso na nsen emna Sami Jamfi behuriye ebeyi ne ho ano egine sie ne simpie so a na one Ghana fo de nkomo edi afa eye government accountability series jumedia Ghana man penidia to ho se e won pempenso bi du a wo bi a woso be bunkunta na Ghana fo hunu adwuma wo ye ne hunsunsanso no ene wo yi na no wo chirim se oniminyefo Alexander Fenyo Mark ne krema se ye tenhunu keke na ono kura ne ye kani powder o mayi mu a wonom nam koti kwan so ebu o manya fa so agye sika bi egu mbotum o ka ho pam enna me okase me wo fa se Alexander Fenyo Mark chirim se wo ye gu ne ho fi enti wa hwe o mamra ednato no lebo no pay eye the Daily Searchlight kwa krata na asema so a ode baaye no enonom na ukokura krata no esoro ho no ma Obama ne yesa wre sembi ya ba na wre sema ba ne nyina ne say owure bi ono no oye forest guide na ebeka ne say ye wildlife bi ukokakum forest reserve a fifi mantem nim omoka wo mobokwa ye ne ho ban se be ye obi nwura ewura nim enkotwa nnua enkonkoku nwura mu nam e wo mra o man mra ema ho kwan age ukita tumi krata pe ansan watumi ewura kwaye nim na ombo mmodi nya nte se nipa bi ewura kwaye nim ekwa kukum nam ne ade no mokotoa o mo nwura mu honom no wure wanya mfinhia no aduonum enwatwe 58 years ne den betu dwa Richard Otwe no wure Richard Otwe nyo no kwa ne ko na danfo ba ko ne ko ya o munyina ye forest guide fo omoko ya omokoto nipa na omukita tuo ene sekan ene mponti ma so omokwa hayo wo kwaye nim ho apɛ na nkrofo yi to see forest guys for is mo kwa hen so isi e bebo ban nti munim se yenkwa ha emeche nam nti yache mo ana wose ne kra na so so yache mo nti mo mese ne yemfa mo kwa simdi bia na mo so enye adwuma ne yehwe ne nka ne so da bi ye ne yenje bribe o man ne ye boban se be ye mo a o mo wungura mbenyina che ne ya boya kwa hen ho ban nti o man ne mra ma o kwa nti yache mo ne de hunya ye ye nya hwe nti mo mese ne yemfa mo nko aya asa agro ehwa na mranti we ya me wo faase Richard Otwe enna danfo ba kokwachi wo no mu te ba ko kita tia bofre se oni misa puputuo no tia bofre ni bi ende to ba ko pe jisu obum no de foforo shim na wo se openi wani bere sam no se wanti ase ne ba ko jatu ende di ma yawo na me wo faase ye forest guide ya ni den de Richard Otwe etuwa kasa na boso na tim keja omuwi ya pena ne omotam ne koto wa wadua bi ase na omja na honom na eja echiri din ehwana forest garden penifo na ba ko freye ena posifo be mo chinsi wonom saa kakra saa na omobo modin akwachi ura ba ko ne de bukali eye abutu ena afi John Mensa omokwachi wonom bukali abutu ena afi John Mensa eni America de gidi omotata wonom ana posifo chirim tesi amikese de enipa wo tutu no dis ewuo no ono ne eye bukali abutu no bukali abutu ene tutu a because mo fa se ne din de Richard Otwe we kunu ye ya je ne kra e de afre ne nsem na mmom no abutu bukali ne de posifo ache no
na Richard Mensa de watopia fejan okodo mirikatrom a mekese pose fugusu a wono mo pene kira kono mache na mekese de ebudu de pose fo nsak no jamra na okwa akobon hwe mapa akoso de ntia sabi forest guide bokwa ye ho ban a wo se wontia ntinti watwitu ekono no ono ankasa nkwa kana asem na asem ye da o man mra bi ja nam na asem anya dede a na Ghana mra de petape pito ye de mla no de awro no kama na chema wuntumi na sisi amekese ye nyina ye nim se oda nsawom prisoner bibia ko nkan de ma ono na nkan ni kirem se MPP amayoko no bi enkratam to ho no mo no chema wuntumi da afiase akwa nkrata say national chairmanship position the man this no MPP no rather fracha me ope enti no monto abana ma no na onye osagefo dokokwa me nkroma otoso mienu wo Ghana because ono wogidie se so wini a wa hwea no we free afiase be national chairman the amba MPP amayoko ndize de chema wuntumi da afiase na nso nomination form no wa pick bi se de tie bia no chairmanship position the MPP no monto no so aba na ono so omenya tumi na onisuo na ne kwakura na masore afri eye the daily search akwakata no so no make say eye domestic violence of and victim support unit domestic violence and victim support unit yetwanitia e kan say dobson penny for den krata ba e kirem sen yamfa nto Ghana fo nyinanim so mbesere mu anta titiri ne meburo no don't be silent. Dobsi calls on youth to report rape assault cases. It is obi ato mona obi hyew ena woda ewo mra wanye pene na mra kwan bia meta ho a we manso nim ba modian say ba modian akọ Dobsu anasa wadwu ompenifo akacha kira o say osimesi anasa obenten anamu sei ena wodimi afaso se wa wade mpo na wukunu efo so na woda ana woyere tata wa yire otwuntwa de wotofo na woda wo mra wampene so ade fo no koma Dobsu fo no momrem na omo no nka ne kama se be ya asomdwe be ya adwuma se be rape de se wo shi obi kete ne na dade forcing someone to have sex with de enye fine etwam enti wo bi betu sa na mo no report na mpenifo ntu ho na mo na wonom emfa emwa we katafe to so enkron e the daily search na tia no pay eno ne nsama the daily search ko akata no o de ba emontene so The Daily Guide ena mede etwaso the Daily Guide na chese wushemwa the front page hana 50 battle for NPP top post na chese NPP osunu kokroko na manyoko no wo mo epre se ene enche bia no ene national elections ena ombekwa akoto aba na afezi so mayi akandifo ya chese ombeboa agro amanyoko no eho ebra na ene wuhwe emfonyina Daily Guide ede amama no peya Ora Boache Ejako, Dr. Charles Jamna, John Buodu, Afel Sylvester Tete, Eugene Boache Entry, and Afel so Justin Frempong Kujia, or no so Eda Hano Mache se, enye asem ketwa. Ushe krata fight also miensa. NPP for no abatuono, womo mosefata no mo monsemfata, womo nyina honsem, eyade egumu na wasi enipa eduonum 50 na chese, womo epre sa abatuo yi ho achese nya asem ketwa. Na mipejama ni na mehwe soro ho no ma Oraf Paul Afoku ono soso ni mfonyi eda hanoma wo chema nyame aduma ebna de di animu yi ena ono soso obekwa akopre na afenso so wapeke ni nomination form no kama eno soso eda ha ofredi kan aka Assemblies of God General Superintendent asam no entinya de amibebo ewuramu ebiemu na o Supreme Court affirms selective vacation sitting and dismiss injunction naturally say and also so eda hanoma enche bia na ye nyina ye nim say edru bosome nwotwe ya chese ewa afinimu a Augusta ya na court ahodo no empanifo wo mu ene lawyers fo wo ho wo mo kwa ahomegye na afidie na wo mo kwa ahomegye no na ensem bi wo ho no ma empanifo peso mo hwe na wo mu di emposo mo wa ahomegye mu ma NPP fo kra binom etam ede court ene asama ada no ada eyi owura kojo ponkroma ekra de court ni ensem bibiri tuo ho no na eno ena Supreme Court wo mo ese injunction de enko baabia emfa enti no wo mo no abo atu agu achese ensem ni bu wo ho no ma wo mu kirem edika
ene makwa ahomgye kwa na monkwa ahomgye ma de wo home de wo kan so e wo so motena se na afezo so wo mu edi enu nti Supreme Court edi ababetu eja ewo the daily guide mu na Mahama rescues Ademus resources na twese ensam ya chese efa Ademu resources hono ye nyina ye nim se enche bia ena soafa wo hwe ensase ena oba de ne paso yewura Emmanuel Amakofibua wono eye minister for lands and natural resources wono na sem na making wo bekire mu se Ademu resources wo mo mining lease a e wosen komo to aso no mu di omudwuma no aban agye ne nyina efro mo nsem sanse sikasem bi ene ade ani ma bi nkoye ebo mo nchen a kyese ensem no akoye pinso so hunu ema mpanimfo bebre do mo no tumu senka we no nka ban hwe no nya bibi mfa ho eno na Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama di ewu wodnani atofo masha adano ada efiada ena woni Ademu resources mpanimfo yi ene aban mu mpanimfo binum enipa ensia enesi nkunya ya wo mo tena se esa wo mo edwindwi ensem yi ho na sede asem no esida no wo matimi dia to sede be ya Ademu resources for omubenye omasumdue na aban no so anya na sumdue na asumdue no ankasa ena oman no obi ahwehwe na atimi aba na wo mo tena se ewieye no enkomuni kosi ye nyina ne se aban aga na mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ekopie mu bi no edi atudwa se Ademu resources ya ma won ena makomako afi na se bosome makomako edumyinu sa wo mo mfantena se wo mu ni dwuma no na afi so eniema na de asese de wo betimi aye ne yie sikasem bi aye basa wo mu ntimi nsiesie no mu hihye ne nyina ai enu nti wei no enu na no pay no na kame aye se the Ghanaian publisher de ba aye se ade nti na asem na aban timi aka na afi wasan be sesa na no aban sesa na no nemum aban ye hwe sa asumdue ebetimi aba nti wama won afi mu a so mo fantena se na eniema de asese de ensese ye de ombetimi aye be ye bia no wo mo mfa enye ne yie na afi wo mo nhwem se ne list no ye betimi am mo tenten anase be mo tietia eno so eda the daily guide so ya chese no so na migina na ensema epie mu wo daily guide no me de esie yento akwa katambo so nso yenyine mu wo the daily we kura yemfa ni se the daily statement the daily statement ko akrata na den sempi na obetu dwa enano pay na asema eso de baye no obehu mahebedwam domkuma no banu dini ono kura yenso na ya de hia wono mo efutu mahebedwane oniminyamfo Alexander afenyo marking ne foni da hanom na anope ne ho ayefe papa na ode ne nsa nimfa na ode ne nsa kokurometire no ede asi na no na o kirim se nsem wo mayimo na Alexander afenyo marking kirim se personal attacks won't distract us. Minority insists and parliamentary proof into good board losses. Intimika said the Democrat Mashibjam essay. Enfa one de Sami Jemfi and this Yamayukuni Baye. Good board Ejumakuno or Money Bank of Ghana. A cow mob Ghana and Yasim Kumevisa Nansenya Woshe IMF. International Monetary Fund penny for issue number 2 Ghanaian so may gold board akoton iska ko aboka 1.7 billion US dollars as ikane mu pipa enti woya den kra na akane de wenya abo enti oyi ne ho anu akosi sempo eno no emfa domkuma na ho dade o maka nyina ne se kana apa no wadon pese gold board asoye no any Bank of Ghana besisu dua no mogitum se ye no kre se kan de nya ba wie na eturo kotwere de atwe na pa se ye ni tua se ka ba number jina monaso astre number twe dawre se monte ase de ede ade into mo nkoso mbe koso abujem na nokre no ma Ghana for ehu de ekọ efa gold board eka wonom abon ehu eni Alexander afenyo marking domokomba no dine ensem no na ufri wonom na akosoro ho no ma ko akata na betu dwa se katafeta sumi no with the daily statement say yemfa ntomanim say Galamsey destroys over 100 acres of farmland omujem se mprempren yemfa ntomanim say Galamsey na oman penimfo ayesede omudidi agro no oman Ghana nsasatama eno no ye akuafo nsase o a omo bim kura masikuya woso adua koko adua bayire banchene ma wo mu no chese Galamsey fo na tumi afantama asase no asai beboro eka no bed se wo ha 100 acres asai ni nyina pasa ama sesi oman ye chigu hopa entamu kirem se yemfa nto Ghana penifo anim
enam sika ko na mpanifo ni nyanya so mfaso na de bia da Ghana mana ye standstill na o man ye nkoye nim de bia mo kire a bebema mu nyina Ghana dikan wisika ko mu wiasi na etosinsia na so Ghana men ye pa ye ho a ye hu nyasene mum na Ghana kwan de etia nete Ghana nsuo ba na ema enyinam kanea de etia neti na de bia da modum nsase mo bo sika ko ne bo men na o man na nkasa nya so mfaso na ankran de di so mfaso yi sei omu kire mu se yen sase ye de besikua galamsefo se ni nyina sa na yakopon ye matoma sika akor mo bawi ana omu bisamu se gold na mani abiri kanya ye kan sebere mo sina beyifu a mutu agese ntimu mu nipa no sa gold ni sika mo bawi ye misamo omu se na pe misem se sika akor mo bawi ana enti mo set up na mo momode am sabi mo mfa mo adwene to fom na munye bibi mu aga na mate na galamse no mama na ye huntoto e ka kra bi ye nyansuo num bi wo Chese mamole kura me bia metie no. It getting to 1 month ni yensuo ne ma. I'm telling you, amamole e ho na me wo sisi. Over by 1 month ni yensuo ne ma. Se wo ho ba me ho ne ma. Approximately 1 month now ye nyansuo. Opon kofi sisi ya nsuo wasema ya asem foforo. Ne nyina ya asem kro ya. Ghana water phone fidie ne ade nyina mudundundum no bi go galam say no. O hwe se de aye nsuo na ne dipa. Ntamu kire mi say yanka nkire mo. Samo de Ghana egura to pre if you say galamsey no ayehu pa na manso ano ebedu baabi no ebeye wo ha okese de amomanya ebedane kontrol kro wi ebesi ni wuwo ene de otisi fie be de open ode ne kro bia ntumi nka hwenkire no ntumi hwe ni yi na munya gold sem no na munso galamsey na nte saade a omen daache ekwan wa foso mbenya banche ade mokọ Brazil ho na mokọje banche na mbe wufufu Ghana na obakwa akata no ne fa Etaso mienu ho eba amane se koka emprempe ona ye otetena ni de ma MPP amayoko no wasante mantemu becha shante original chairman de ma NDC MPP amayoko no me wafa ase koka kirem se obesre edu ba bia na mo bonto a ebinim kasa in fact nyansa bia nim eyetumi na mo pre ewa amayoko no we internal relations so at least mo kasa ho mbre nyam na mo nka nsama ebetia obi afi ubewi abedi nkunim nipa na behia ne mo a efina mbeti kwa montene so ene NDC ameyoku na akwa pretumi ho na so nam nsem bi asabe wotwen wan tetente se Sophie ekwa ti a wonu ente no sesi a wohia na mo a osida ne waboa wo efina wa fere wutiri mpoto nto sere mo ada mo amokasa ho nte na mo nyina mo nka de mbetimi aye ne yankopon ya dona wuti nkuni ma wonu ya na obelusuo no ofana watumi aba beboa wo nsere be mente saade a ugu nani ma didi na tem de ya mo wie pe wo nko akopon wo kon ekwa na be hu sensa na watoko do nti sabe mo pretumi a mususun kasa basa na asem atwa to ha na mo no ode me wofa ase aka na wasoafo na omen ohwe ya dansi enwuma ene nsu ensem so onimnyamfo ono kra ma hye badwane de ma de hye mo wofo ase ayirebi kodwo opon kroma be kasa echirim se ye no kre se na aban mu no embe na mpia ma yoku no woso no be kan se wohwe asagrime eye housing project na se Ghana aban kasa ono nkwa betumi aya oboa enti ehu behia san komo ne yankrankra na besi apam na omatumi aye adwuma no wakae na bam ena NDC aban bai o mahu ne se hye pa wode to ho no na mafa sui enti esa ne watwa to dada na hye pa wode to ho no ne NDC amanyuku no bai no mafa so ehu ne se ye no kre na obekae no enti na nyama nyosem na wo ya no pay no the daily statement ko akata no ode ho nsem ede abantiwe ne nsem ano pay no the daily statement ko akata no ode ba ebesom yen. The news center enamide etwa media ne so the news center enamide etwa so na edaha ene kakraka Samuel Usu amankwa ya twese wono no was a solve Commonwealth hall water crisis na twese eno no edaha no ma enye asem ketwa na ene 50 pick forms for NPP 11 positions inipa eduonum ena epre medican aka ho asem na the role of Gold Board and Bank of Ghana explained in chechemu a abetodwa nyina ne se Ghana cedi no opepepe eduonum kuna chepọ baako 29.1 billion gold losses in 4 years na twese infinsia nan ya twese edi enim atwamu kro no na twese sika ayra ankasa na se eka ya twese free Gold Board ho anase gold a ehu ka no eye se sika ya mabodin opepepe
edwononkunu echipo baako eno eda the new center the ubokrata no ma wo hwe krata fa etoso mienu no miensa ubetumi so akohwe bi na wati ntwemu no eye Dr. Sakode enso so eda ha edu ewusu Sakode o say Dr. Sakode questions 2 billion gold board tax waiver ya chese eno so ho nsem ababe todwa enye asem ketwa efa tax waiver ban etumi ejama wo 2 billion enye skaketwa na is a gold board no nsem na ankasa no insisi so mame because na we see enyera we yiti say yehu de yamfo yehunu de asam na ankasa no yehunu no kure wemu eno the new center ediaba ya chese no so na medisi yento akwaka tamu boso no so na yempem ekwen mevise ne nsem na kwaka tande aba no edoso pa na yenyina mu ewo daybreak kwaka tano de nsem abam na daybreak wakata no ebo amane anopei na wode no distraction de aba Alexander Afonyoma kensem na yakenti no yenha ya ho ense ye bere ewo mu a na ye gina mu na akoko wakata no so no ma wo ba amane say Ghanaian Muslims attacked in Mali. Ghanaian Muslims attacked in Mali. Tiko wakata ne bo amane say Ghana de hie bi ena wonom eye muslimi som ne ma nkremufuo ena Mali mamu no enipa bi etu ahye wono moso a in fact emu awreho ya pa entamu kiremi say we de besrada adwebre o efiri say ohwe o man Ghana ene abibire matoya mama ya hodo atwa ye ho ahie na ye ka na ntiase da ye ntempa nto mbesre na Mali man no ema ho kwan masabi obi nkwa kamesa ye nti we de o mbesrada sempenifo mlem na Mali man no mranti wabi tuatifu obi na wono mato ahye eye o man Ghana adesho mu yenkremufo so Mali man no pay no ko wakati de daso eye daybreak wode ba ebeto dwa enti we na nsama eso wo ma anopay ye de esamo yentoa so yo na yetwa so dia na chese enye asem ketwa kra ewo mayi mu achese enye yetwa so no me ba wo yetwa so no na ye de Republic Press ena mede etwa so ewo hanom was say gold board losses 22 billion questions Hans NDC as party things gone on Afenyo Markings naturally no so edaha gold board and some no said the Asia pinso na America no mementi ase sanse sika no obi si ayira obi si anyira obi si ahye obi si enhye enti we no NDC amanyokuo no emu supporters ne ade omo to be emane Alexander Afenyo Markings patches no enye asem ketwa ye friend no so na ye ba from ho a na che se NPP fo so eda ha no manipa aduonu mo so ho nsem eda ho na de toso a edika eye Supreme Court clears way for legal vacation criminal trials ewa hanom dismisses upon Nkrome's injunction bid medikan aka ho asem said ye kana say nyame ya aduma bosome enwotwe ye wa afibia mu no court ahodo no mokọ ahomegye mu kakra eno nso so omokọ ahomegye ma fi mu de na nsem ni bi wo ho no ma wosi yehwe na ye die eno enam so ema Chief Justice ena afre nso so wo mo makeke ka ho hwe senka asem no nkom bedie ema nkrofo yesa na court kọ ahomegye ma ye di asem yesa na ase nkrofo lo yese eni ha homini ade a eno nam so ema mrahye bedwane a wogina won ede ma ofuase ayirebi owura kodwo ponkroma opeja asem nyina de koda court se court mfa injunction entu nsem ni bi ompese omudie abre yi so me no ka say Supreme Court ahwe ena afeso so wa clear chese injunction ni nyina wo se no tufu no tuhwe nsi ye nti nsem ni de sisi ye die no ye bedi ne kama de no so etumi aboa na soldiers assault 26-year-old man eno ehun sam no eda hanom a chese enya asem ketwa yesi asrafo a chese womo ewo mayi mu ena chese abrantie bi a wono no wo chebi ewo Eastern region August boso me ne da ne toso edunkunu afiya mu adano adaya ya wado se kwade ena ensem yi esiye na abrantie bi a ye friend ni se Julius ena yese ne odi nkomo ewa asori bi enchen a officers no ehu ye yenim enkomokura potia na wodie ya asrafo yi hu ye wo madwene ye omo se wo video ya chese wo video wo mo
na ɛhɔ no ɛyɛ mining site ya kyesem sɛ galamsey o sɛ gold bi no mu tu nti abrante ne tam ne phone na kyese ɛne ɛwɔ yɛ call na asrafo no sɛ akwa wo video wo ɛne ɔmkɔkyerɛ abrante no ɛne ɔmabro ne pa wɔmabro no ɛno ɛne nam so ama abrante na busua ɛde aba sɛ justice must be served because omoba na nyehwe say even say no video kura na see something say something ebi kura wa hu bibi e na wo kan ka wenka no ne kura mu a na so asrafo akɔkye abranti abono Republic Press ediaba na Nelson mother died at Nkoko Hospital over alleged oxygen shortage na chesa semna na wachire mu no mama bi achese wono no wo ma ne benufo na chese ne hododo ne kakra mu de no kopie mu hospital a wo mu chire mu a eho ye nsoko 10 district nsoko na wo se oxygen na short na wo se edibisi ni so enu nti ye nya bia fancy ni so achese maame no wato nananom e won se do akoye abrehosem pa eno soso eda hanom ofayento aswe Yatoa kwa katambo sono so ani ejinemu ewa African Today news paper na wode nsem abam na asema yeso wode bae ni o kiremi se eye Abola chief Aegis Ga Gamashi citizens to reject imposter rulers. Aegis youth to harness collective war against hunger. Calls on Ga state invested to train and mentor local population. Etimika say openi power no ena oba Abola one na matrenkunya otawo ma no president edema wono no ya advisor ana say councillor edema gamanche na ne din eye ni ahene eye nunu otoso emiensa na na aka say kirim say obesre ye nyina nyenu se ho mo afahye ne gusu a ekoso nkakra nkra na ye nyina nim se ho mo afahye ne de ekomo ede yen ene nyame aye adom ma no be ya so na biribra inti we de yetina kesi mu ne ade yankopon ase ya fahye ne nyina ye na ase ye de matwede yampon boroborobo ade wan so support de hwe yenso o kombrem na aduane abusuo no se no ano no ekire den na wo kire ma obesere nipa binum ayo mo ho imposter ye kase obi ye imposter enipa no yemfa ne se bia osemedi nhiraba nanso enye ono a me na me ye adwuma wo DLFM no so na enye ono a na ode obi din didi obi ye ne ho se wo ye wohene no waba na sei enso be hwem na nokure nim enti o kire me se free na ekọ ye nianom adehia mo wan kran mo obi anye gyanom obi emfa ne ho be se wohene emedi diam ngwa amafa badwesem mo nso so se be sankofo no so na mo nyina mo nkamom no kire ma se nkran be kọ nanim a ese mo nyina mo ye baako na munya sa kukuduo ni se mo be ko ati akom na obi ayire no ho aye na afom dia ye be boa se be ya enuane bebusu na adehia won kran mo ho atumi ahenha mo o kire me se obesere pa se ye nianom na matren nkonwa mo wan kran ene de hie bia wan kran asase so ne nyina ye moa ne yemani po mo wosika o mo de hyempuntudwuma mu no yemma ni mamu nya merema wono mo fo musika me hyempuntudwuma na mo tete mebunu no se be ya daachi bia no ye pade hia mo wan kran se ye twa sapato hono ma dodo na benye bia fa so se be ya daachi bia no nka bopune manta mu so no puntu obetumi akọ na de hia ye wan kran yenso yetumi adiye enti we ya sema no pe no katafeta so emienu ewo African Today newspaper no odeba ebeto edwa na wanu mu kirem say tension bills in Kofoludua main railway station a shop owner kick against a year erecting of new mast intimika say die empenifo eba besi new mast na mast no eno no ye sa yemfa ne say nyinam kane we nyinam kane mpo network utumi se na mpenifo pese o mount BC honom ne boa na ejama mo network na ade nko mo se o monte ase e ma isa kwaye pinsu ewo eye Kofoludua lorry station honom a enya simkuma ore bia ne shop wo so wonte ase ne makwaye nsimpi honom akwaye network po mu si no o mo so o mpene ehwaye ne dia na po na mu si na hunsunsu aso ne se akwaye mabo a anopei kuwakata no ede aba abeto edwa. The South Muchim said tension mount in Achuma Nwebiaja South as party members raise concern over jobs, mining allegations. Timika said, "Ye, Amayoko Madja, Omaja Bruta, Muchim say no. Say, Nama Pina, Nekoswa, Ajuma Sensem, and Konkane, Galam saying Susana, ya, into Major passing penny for Modian almost set up. Now, what Mom was said, I never concan, this said, Yakronde.
eba ha dwen pa no pay no ko akrata yi ede aba abetu dwa nti yemfa we African Today ko akrata no remfa le munsi na me konkoso so na ba ku bi ho abone tew na afi yemfa ko akrata okay dia me de twa to kra the Chronicles was say Afoko Files chairmanship papers moro na choice nyame ya adoma wo chino sebenada na owura Paul Afoko wono so ebekọ akopeke ne nomination na afi wakogina mahwese so national chairman no wono so betumi anya ewo NPP amanyoko no edimu a na eda hanom extortion claim against Afenyo is false eno Mame Patricia Apiaje wono wo ye MPP muni papa ya chese wono ena kasa se ensama Ghana fo binum ntichu ni NDC fo ebinum ehwetwa edeto owura Afenyo Markins so no wo se yetro se de wono wo ka efa sameja mfi hu no eno na mwahwe ho ano mpeso mode ensembi eto no so na we no enya de a eye nokure baako se kura nti Ghana fo emontu kata foto so mienu eho ena wo behunu assembly the Chronicles eso ena yechina na de ubokata no yedi esia na ofa yenyina we so mfensi na woda ba community bia me mbone tew na yen sori ko akata mboso no so na woda edika no ko ede wa me wo fase am ne din edi Joel Duncan Kofi na ene ne yankopon de afe ba ko endo ade no de afe ba ko ka ne fente belated so happy belated birthday reaching out to Joel Duncan Kofi who is London England da from your mom Mame Ama Duncan Daddy Joe Amanda Kwabna grandma Amakuto grandma Lucy Uncle Ivan and then your live ones the mokan yanse ne yankopon de afe ba ko aka afie ho a senior man yamishira opinu awoda no wanya ne soronko ompeja mfra dumu na kwatenten enye wodia happy belated birthday to you once again Joel Duncan Kofi our East London England yamishira opinu awoda no onye ne soronko the next one no every eye mafia tema community 8 ena owo no chirim se na de nyina Madame Mary France Kingdom dodo afre se Abba France one ye chief executive officer Edma MK Clothing ewotema community 2 BBC nyankopon ede afe baako ede aka me wofase ho a nyame nhira no wae na ompeja ne fra dom kwa dom oma ne kwatenten yedie ena afi ne kukua mu mpa bia oba nyankopon tie na sopam no ye na koma so ebisade nyina emfa ema no happy birthday to you once again Madame Mary France Kingdom dodo afre se Abba France we everywhere de nyina mafia awo community tama community 8 no se yemfa wuden emfa ema na me wafa sunko so de ba no page say happy birthday for twins Princess and Precious or say owusu we free mo fada King K of my best FM Kumase and e twidi ya mpon yankopon de afe ba ko aka mo fie ho me wafa asefo onhira mo wate na onyam kese ompeje mo mfra adom kwa adom kwatenten na afi ye bwa atomani yempa abo ne say yankopon mo mo nyansa ye traso adachi be mbenyina be pani pa no mayi mo ye pani pa wo madwene be bobiwa mo so maka ho happy birthday to you my beautiful twins Princess and Precious or say usu we coming from your own father King K we Father King K of my best FM Kumasi amisha mpini ma woda no onye ne sonko na last one no kwadi ama Udro Berma Dennis dodo wa friend say Berma Drew na we journalist e was Star Waters Radio nyina hini ene wowo na nyankopon wo de afe ba ko e de aka ye college nsemtwereni na na afe ho a ya minsha na wate na ompeja ne nyane kese ekwatenten wo nyiri kire ne ebo e de emanom yempa ebo ne se radio adwuma wo ye ne mu oda nyankopon ma emu da ne nyina no emra na taso na omo kwatenten ne ahobambo enkana brabon happy birthday to you once again senior man Oduro Berma Dennis adodo afra wo se Berma Drew ya minsha opinu awoda no onye ne sonko wo ye adwuma wo Star Waters Radio wo nyina hini we every our Shantel regional correspondent Samuel Fuliboate no se yemfa awodai emfa emao yo medamase na nkoso hima na finshi aba kwadwo samebi sana pa modi ko wakata eboso no e dia beda de hia wotie DL 106.9 13 minutes after 8 quick commercial break here back and pay ye bedi nkobo ye besisi ya
Yalande. Ghana Dradi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead on First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Ediju Media Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro, homo we are entrepreneur, Utomadia, we are Jedini, and our business owner, and Yakwenya Naba, Ghana Drianepa, business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts, and our entertainment. Wode Jano, na yesansu bawo nyompa, Nina Yadi Bro, Ewa Jumedia Yasi, and Yuntofua Kukuda Indie, Bebre Kwa Jumedia Basso, Fiada 14th, Kopim Kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park, Yandam Obia debut, Sanse, a 24-hour economy market. Upetinche Mubia, Fred 0546 178 274 and now 0548 918 116 for partnership, registration, and sponsorship. Share Kwine all social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food, and culture. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo baby ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana ope ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ani pedue mu nyina be yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwagusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Edai papa inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia punama. Afe ya 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwanye ewo obotan so eni atechem ya ninyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ne fire service station no eni di hwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-Plaza-Hotel.com. Website www.DLFM-Plaza-Hotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Back to heaven. Afi pram homo afa shane bed the brutal. I tell you, so we are taking you way back to the 90s. Where you're back to the 90s jam on Saturday, 29th August 2026. Venue, the Loyals, our pram. Branda Besha Woswo, and the Moswo baby. DJs behind the ones and twos. DJ Hitman, DJ Alien, and DJ Lace. Your MC, Her Excellency, Nana Amafosia. Time, 7 p.m. sharp. And to my issue more pram the Loyals na feno yam party back time apa kaina shane so say a free won't you ask bia now for table reservation call 0596464644 0244878719. So join us as we relive the unforgettable sounds in the 90s featuring great music, vibrant energy. Saturday 29th August inside pram the Loyals. This is where the party is gonna be. Back to the 90s jam, we're not stopping. Joe Olaba walk. Rolling with me, come on, holla, holla. If you rolling with me, come on, holla, holla, holla. Heard me? Holla, holla. If you rolling with me, come on. Pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Nights Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till the sound ceases. Vibe continues on Saturday, the
26th with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial star 712 star 33 star 758 hash to purchase your 300 city standard tickets and VIP tickets for 500 cities. For table reservation and enquiries, call 0507 483 606 or 0244 621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM, High FM, Asasipa Radio, and Kisben FM. Kenata Experience, Yeri Patia. Yeri Patia. In the Yijabia. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Obia. Super whooper. Don't you get near my son of you? Don't you get sent out here? Number one, me done me do. 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 Don't you get near my son of you? So the answer is so superstar. I know not you. Rodeo with them more. He's an inside there down. Superstar. I don't know your man can't yeah. DLFM 106.9. I don't know your man can't yeah. Anyone you go, mommy. Anyone you go, papa. Young boy, you want it. I'm on the right one. Young boy, you want it. I'm on the right one. I see you, papa. You got that mental. You got that mental. Make it done. See you, papa. You got that mental. You got that mental. Make it done. I see you. Money, some coming dollars. Mami san kami dola sipa. Mami san kami dola sipa. Mami san kami dola sipa. Eka wipye, amaka hipye, maka hipye, adamka hipye. Esa wipye, michija yo, aje imbanza, michija yo. My nature, 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 my
I'm fat and you're not die. You're born in me and I send me and son. 23 minutes after 8 a.m. here. And it's still the biggest breakfast show in the capital. And I pay my minimum name come on Kakrawate. And I pay name come on for yap 4 manpower capsules. Yap 4 manpower capsules. Who say man no day? Who say man no day? Remember there was so to me now so just a Monday papa papa. Remember what doing yap 4 man capsules papa papa. Emma we about the bridge wa drone ya for man capsule sebebo apa e be mo gina wona so wo buche se pe mo agro no ba be de ni pa osisi na ye ya wo pe mo agudi akofoma wo ya for man power capsules ya for man power capsules sebebo apa ya de ya for cobites saba ya for cobites sebebo apa and if you want your focal beaters, no, or syrup, and if you want the capsules, so hot. I come up on my son cabin. I am timid to a poker a hour. What do you need your focal beaters? A babu papa, my son cabin. What about baby? But know whom baby your fair. Ya for Panian capsules. And also babu papa. I don't need a medro and a more banner or bason no sobrochia. Ya for Panian capsules. I fear the Yafo tonic and swaba. No be way mujadra babu out. Nupediano, I come pa. Yafo tonic. Such a drugstore pharmaceutical shop will be Albania be a ton. Nobody else saw the way better Frank Paul Pharmacy walk Kaishi for Frank Paul. That was 0244-891-465. Yafo. And the boy papa. Now tell my Maya crowd right now. Your favorite storyteller Kofi Kinata performing live or tema on the 25th of September. Right to know at the phone call 7 p.m. tap. To ticket up more than someone so bad you tickets now. Yes, Shemo. I will crump up what tema. Dial star 713 star 33758 hash. If you want to watch your ticket. I Kofi Kinata live at Watema. Tell a friend to tell a friend. Catch you be no some country be. Say Kofi Kinata live at Watema. Tickets near our regular and your VIP. Official media partner the DL 106.9. The Mimi Nano. The old school job with DJs on rotation. Anidaso Wɔhɔ. Sunday near Enquires special. Out in live band. Table reservation from 24. That was 0244621097. Give us speak ups on something country premature ejaculation on Sabe Kebi. Give us cook ups on Saba. I am Time Hawa. To water. Don't you give us cook ups. Give us about mission no support immune system. Like it's malaria, typhoid, and I feel jaundice. 240543222470. We are back to the 90s jam or pram. And to a pram then Patema, I feel homo half a shadow. The best place to be. I am delirious. Our pram. I am back to the 90s jam. We're taking you way back to the 90s, you know what I'm saying? Non-stop music. Hey, free. And to tell a friend to tell a friend. After you share more delirious, our pram. Back to the 90s jam. Oh, better papa. Also bet to me a reserve table. From Penifon, if you want to your table reservation 0244-878719. The lawyers our pram. This Saturday, I want to action in an hour. Rodeo with them go. See some inside there down. Superstar. I'm not you. Rodeo with them go. See some inside there down. There down. Superstar. Yeah.
106.9, 28 minutes after 8. And I pay. I will have what I say. You do pensemuno, you deba. And I pay. You be doing come up, papa. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Oba, no share link number for Frubin. So, to me, I should be another pan. Pay yanda. Yafo manpower capsules of what say. Yafo. Who say Monday? Monday, papa. Yafo. Manpower capsules. And I pay you know when I see ye. Ebraso, you didn't pense mono, you deba. May be fan into my pefra. One may be Sibrania. Yanka says, we'll be free to Chromo and be your may for my another pay. I shall back with your some be at Nasim Koso Himawaha, Kofi so Ajani and a pay. Good morning. Yeah, good morning, Bracko. Now, Koso my matching for Mike and Nafi, me watching Koso my matching. Yeah, Joe. Good morning. Good morning, Hitman. Bibi Aboko, dear. Anna Pan Koma, me Pessia Bonum. Bruni Bekan or Potokasem. Now, the Interior Minister, Honorable Mubarak Mohammed Muntaka, has directed the Ghana Police Service to act and also to enforce Vigilantism and Related Offences Act 2019, Act 99, to clamp down on unauthorized self-defense groups. And a group do dwana na air cost wo mayma. Wambutaye, nisi wo yesa groups yi, edi, abo won political parties. Abo won chese kuku adudwa yatiatia. But question and apeko jomi busane say political parties ebe ma directive Honorable Mutaka akano ebe ye adwuma. We a directional with the Ghana Police Service. See ehwe say unauthorized self-defense groups are wo memu no ye behwe na fe yatete so. And I say ye bebre na say. And sadie yi kwadwo ebe ye adwuma. Maminti wa na pay. Right, Bracko Brame Nasana, Yamfrenchi more deme tifano pay. One eti ye free chini benche, na one master son of pain so makaya home. And he said you'll be say no. And a mobile peso to no, okwa saw them. I saw phony because I say, you bet me to be ya dear o ma hoquine and say to me to be ye ya de be any pano ye na or an argument so penny to a day. But man hoquine dear, ubo home pie man as I say to me a day, echo. And to me, son, a mobile peso to no. Ope any day. Bembe who are banner or pen and no moon now call Ben Krum and check Nantias ye juma. Sabacon so want Tias you pen obetria, my simba to dear Bayana Bay. No cranny say, oh, share vigilantism na course or Ghana. I cast a vigilantism na. My yimu na Ghana for Mutia na, the ontias ye quantias ye. Ye, one will say, especially Lupe who on my barber to a bar. Ube who ni pebi or more or more so my bamboo kuma. Mudi amanyuku nechi nemo omono nye o my Ghana and authorized security agency bia omo ye akuaku omo ye mebuno amanyuku na aboabo omo ho ano se omo na ebo abayama amanyuku no nemo omo mfiri o my Ghana ho ba mo kuo no mu bia so ye omo nye military service police service ana any other security agency wo Ghana amayuku na nkasa na aboabo asa mebuno na no se omo ye ahoba mo kuo de mamanyuku no so omo nye authorized enye authorized omra kwan bia ni ho ene ye kan se macho men aye do omudi atutrasem wo manyim ene ho nkomo ne yedie na no a oniminyamfo muntaka mo Mubarak Mohammed de betu dwana no fiade etwa mu se
obesere na ho bamboku ni nyina omonaso ye mu bia kwan na sa ne ma ne nkoso o ma mu bio no na step in a right direction na mom ni se beyo asem na waka ne waka un se beye adwuma efiri se sa amanyuko mienu omu nyina benefit wo mo yes 2024 yehu basintali a wode emebunu edi moto enam kurom ha se bia da yakaka nsem monche no hwe ahaya wo beka ya eyefa ne sen ba ku ya tika mu abrekuma not abatoi hwe se do mo hwe amanfo ho a benefit MPP and NDC pa me na me ka kire wo 2019 ayawa so west wagon ene so ko ye metuo ko eto kasa ye kumani pa wo sa two political parties nyina wo sa group CB vigilantism na ye omo mienu ebi ni ba bia bio ye ka vigilantism group na omo hye ase se party no omo ka ne se eye political rings omo te amanyoko ni bi se ha ne ye mebu na etete won ma amanyoko ni ma se de boban ye ba wie no na aye nsempi ye koto aba ene ye hu won ebinim na omo ye langas ankwa asem kwa na se bi omudi no mamu no me se me tanasa na me no go through aye brentin ye ntumi ni hu nkomo nkwase epi tam kontira anka be hu se ye kase political vigilantism na defined under the Ghana law as the act of enforcing law and order without authority. I say o pesa wo de mra hye wonsam wo ye bibi ana o pesa wo ma mra ye adwuma na nso saa anamo na wutu no mra bia meta akiri na mra bia ma ho kwan sɛ ye asa o de patapa na ye obi ama ho kwan sɛ ye oh na no akwye threat e da ma Ghana ye democracy no oh sɛ ha ne ye kabinam kabia mamu ɛnintina ayawa so west wago no emra ye to about 20 prior to 2019 etuoto ye ema kwabrani wuye entimpenifo koye mra 2019 omo koye mra 2019 act 999 23rd August 2019 no omo koye mra say said ye kwaso no sempenifo anso de ntiase ane ma be adwen wo manyim bapem ne say ye mra ne 2019 meboa adentina 2020 ye to aba ekoso Hitman ne memia bi etuo kasa ni pa bi ebinom wuye bebresu praye 2024 ebi koso etuo kasa amanfo omudi mokopiti bi ni mani ewo manyim ekosi sen bakobra ne kura wom ni sei de papa mutaka aka na nyasem foforo ewo hodada oma na akọ mahebadwuma akọ ye ho mra na mo no mimi hu ni sei wa political parties no mu ni the political world so mbeko atia because abano owo power onwo tumi ntisa ni mebunu ni din kwasese ma asabi nsem huna obi antumi nya obi awe ya nchi bia ntum da bisa ho sei na nsen ya bato ye course wo ye friends ablikuma not abato nipa mo hwe wo no ba kwa bana kosi sen wodi Ghana ni ya wotie mi no nyi ne ho ano ekosi sen ya nchi bia yes ntise MPP wo power ni mebunu obefa mebunu na kwhwe NDC fo no wagi tumi afiro ne nsem the same thing so na MPP NDC so ba no so be hwe MPP fo no so wagi tumi no sa no mo ye no enti aboa manyoko mienu wei e wo manyim na mo Ghana de e de ye ko hem eni ye kabem memo no bra ko bene egu nanim ase a nya de se so kura eno mo mienu nyina nya o madwen se o mbeko atia yenu ya basintali Ghana hana dodo anse da anim no ontere se ye beto aba gidigidi se satisa mebunu no gidigidi sa di na chi ne pon okrom ha ye dede sa ne ade a ya mi adom se wanya position na meboa openi yima no se wanya position ya man position so meaning say wo yire wo ho ya ma odibre ene hye mebunu no kutupa yes so mo yire ho wa betumi akoma party ne wakokodi atutu asem no ye wini a wo tumi a wo benya dibre nso be yire ne ho that's reward after sansem hunu we enti dia na kire so mbeko atu ase mebunu mo wo efie mo mtiti difie na ekom te wo mo no mboabo mo no de yesa de we ekom etumi de sa de we nsuba bra ko bra metu mu adwuma ye na me so da kom adwuma me watam se me kodu obi agye se enko atutu asem many time no mimi wo mra me de kwakoye me adwuma me time kuresa enti bi nya time for those things but because mama koma de mebunu no mu ni adwuma bi adi ntino na e makọ form do akoye se adwuma kodo ba na per simple question ye busa na say directive honorable Mubarak Muhammad Muntaka a direct Ghana Police Service na ebe ya adwuma me on tell so mbe prove me beyond reasonable doubt no me nyi ni because emra no wo hodada sanka fi no mbe ka se ye meye mra ohun
nanka yemfa meta ho a enka meka se ne na mra ni ho by here is the case amra no ho dada the law is there ye yemra no 2019 NMPP na amra na danko gufu ado wo suyi abato ko metoto to ye ebi wuye ebi praye e wo mla sa amra wo ho bepem ne ho am ne dem e de na ekosie the same thing 2024 is so ebi sense sa by election ebi sense ye Obia na prison ya hwana post ni ba ko yeso o Madina okọ boy ye nua nsem hwe ni ba ko ye adwuma ma EIB network wa pa no sum wa ha ekosi sen yesi ya internet no ehun sem kosi sen yes oh ekwa ye fa so ye paw asrafo mpo edu ba bi e ka ho ye hwe ni pa no ne particular ne afane so onko ye adwuma o security service ntedu ba bi a okwa the emotions na ye adwuma enyamra odemla to nje no the emotions ye adwuma ba pa usmon pa usum se na ban na wo so enko ba bi a yes enko baby anso ampa enti yebesere ni nyina ka ho political sacras na omoye sa de no manyai de ya opani yi amlande de wo ho de bia we continue to say amlande ya ye na ho na behwe say nya adwuma because na ban na wo power de obeye bia no enko baby a nka wo mai bibi na posifo na che wo mo na de na kotum emfa ho na manyokura wo na ye punish na nka tu atwa but don't say ye betumi achi ni pani bia to afia se emfa ho so ye MPP na so ye ndisi ni se na ba na wo power mpo we boom na so ye nche no se antumi anya saade a chairman krokro de dwon ye be koso abre 2028 aba no emu be ye pinso I'm telling you me ka no kura chiro play 2028 aba no emu be ye den because for now no ye nim ni pa Ghana man peni pemra no obesi form onko bio pe Ghana mra onko bio wanko bio azeze no NDC the new candidate na eba Dr. Mahmoud Bawumia so akwa wakodi nkuguo enti abato no be ya abato obi emu be ye den enti emu be ye den sa no kokrometi na de tuo nya ntokwa kokromotire keke se emu be ye de na emu be ye bete amaye ne a na ya hoba moku ne be hwe yenso na mom vigilantism ne de openi omahu ne de a I'm telling you ye fa se obi enso nka so mantumi angu na 2028 a prayer for no be do osna in 2024 and 2020 no right I'm telling you don't hwe ni ye no mo ye ho bai because to me so manya exercise amanyoko ma wura ayi security agencies sim na ye hwe amanfo ne ade a we hada Ghana Dutch me to me no omunya bibi a kire se ompese omutu ase ti je so omunya bibi sunku ma me hu ni se afie de omo ayam adwen se omutu ase on tede ne de me hu ni se ISS na agro na ne yedie right kwado me da se papa apa nko so hima me na fa mic ne na minti wa no pay ofakani nyina wakani nyina de na me pesa me kan no because womo na ye for mo se vigilante for no hwan for no ube hwan se nipa no namu aye se o soja ube hwan se nipa no namu no wakowura police asa wona na hwa wona o ma na tete brono no so ya wo ye trutre ne ye na enim so ye trutre ne ube hwan se trutre asem na no de namu obewura enti empanimfo no mo wa ban mu no wo mo na ye so mo sa kutupa no mo de ye adwuma no wo mo na so mo so enti se ene se ye beka san ye de mra bi beba na se ye be enforce law enti na ye se oman no emra na wo man ni mu no already no emra na nkasa no enye adwuma it's not being forced obia ye de wo pe wo man ni enu nti na afe na ya tena ho adwene ho ehunu se bibi nkoye nti ye ba be enforce sesei na se oman na ye wo mu no obia ye de wo pe obia ye de wo pe obia de ne peto honom na yese yahyehyɛ oman no na emra ye adwuma wo man nim emra no tie hiafo bo ye ka ne si ye ni sei no ebeba ko wiase vigilante no 2028 is just around the corner omba akoto aba ye kwakoto aba omba ba ye adwuma omba ye adwuma wi a emra no ba ba chiribi wi a within 3 days ebeja omama ba fie embre bi anya adwuma when it comes to that enti de ye ramunta ka ka na de me no I don't see anything minim de enti asasem we no okofa ba obekasa ye Ghana fo na ye ne den asem na oka no ye Ghana fo ye kofa vigilante bi ye ya yetifie na ye solo kosala e koto aba no ye ne kofa asa vigilante fo no ba ya na enti se no wo beka cha no ye ne den at the end of it all no mo na mo ko han wo mo NPP ni NDC for because me hu say sa amanyo ko nkitenkite no obi akofa vigilante bia mo NDC ni NPP for na enti se mo ye madwen sa mo be enforce a eno no mo be ka cha se nya ne den se no de mo ya ne sam tutu anoma ho na mo de aba Ghana fo nim na mo de aba cha se anoma ba enie
saa na moto honom na moye because mo be ka asem ne de ewie che wo be hu asem no aye twist and turn na masa be ja be ka san ye kan ye aso mesi ne say meanwhile no eye mu mienu ntse say ye Ghana fo no ye nya ne dan saa asem mo ya mo kan ye Ghana fo fa ye ho bai efa ye pa fo efa ye ho na ene de ba de because mo na mo ko fa san krofo ho mba buru yen ye kotoa ba so obi ka asam so obi yese mu na mokofa wo mo mba buru ye nti na mo amote ho na mo se mo ba enforce la eye ho amomole ta mo de beka banku mo de beka koko he de mpesa mo de ye bi mbetumi de aye ye Ghana for emfa ye ho because at the end of it all no ye beto ba ekina ya mo bekwa akoye mo bekwa akofa wo mo you be hu MP na minister bi wono ankasa wo security man aban dia man no wono no wo she immigration wo body guide wono no wo ye vigilante fo ye bia wo be wi obesa akofre no so ma guide no so what are they talking about those people no mo guide wo mo no wo mo free hefa apart from say military guide no those body guides na ya no mo kom ho no wo mo free hefa enyo mo na ye beto aba ne wi a o ye beto aba no mo boaboa wo mo ano no edo mo koye sa vigilante no enyo mo no mo wi mo yi mo selecting eyi abode afo no mo di omochi is it not true it say no kana wo be ka cha ye no say no ye no ye tifie na ekomode ye no we no ebe boa mo man no like adwuma ye benya adwuma ya na I don't even understand this. Intimidate Sambra way no me so far can nyina the person na me can offer can because Ghana no say come akoye say adwuma no wo ye ni ya e ma position. So wano ya pa wano ya e wa amanyokwo mu na wano ya na wo didi atampa edru position a wotimi dia no ya nya position. Na de why you know it. So that is what is happening. Intimi hunu de ompese ye Hitman. You Mate, kodo. Kobra wonem. No kra wo mne se, de entia se hu hia Ghana na ebe ha ye ne se. Empenisi sebe. Yekekama efunu yekekama dampan. Ye breko. Enti no hu pa because de omo ye ne sentokwa besi Ghana wa manyose mu a na efiri sa vigilantism ya. Mentem ho ase ne sa group omo nye security agencies omo tu sa na mo ne de ha ne beba. Enti ye besere. So me ye hu wi omo nyere omo ho na mo nye. Enya kasa. Yeah, no, we don't want to say hear them say or more can wasem. Omonye. You're too about munyai security agencies no munye human professional way. No munye ni ye sanko fo ni nyina mfrim. Until see be hu sa den de me dem because so agira me dabre na. Ghana for nkwada so dey sanem. Okay. In the hands of vigilantism. Kofi ma me ti wa no pay. Hitman. Me more questions are me bisa Ira. More questions are me bisa Ira. Ura Muntaka. Right. Hitman, mo pass law 2019. Inshiraba Kazan Osteti. So mo pass law 2019. Oma authorize police service for na to take action. And then I have questions I'm busy me bisa. Oma authorize police personnel and I say security personnel so they say omun take action and because we were here 2024 2020 yawaha ABC awa kumsen na please vote now say na please vote now and I should have me boy yeah please vote now or munyina even they see how you was so west were gone yes baby see Hitman baby a please vote now but so you to baby no please for you then egu wonu and my question is I feel no omo pass law 2019 no I feel no more authorize police service for na yes me questions am pese mbusa no cause menti ase people are taking the law into their hands. Omunkita any authority biano omu ye nipa pasa. It's very bad. Me question am ibisa no nti o meyima no. Me sere no. Me de nyame din sere no. O meyima no. Cause 2020 2024 about to call so nyina ye ha ne esisi ye nyina please for gina ho. See, Israel can no can about guy aboni din. Marek Basinta. Yes. Malek. Sisi o abem. Yes. Sisi o abem. Yes. See, we are living in a country at home. These same people now so na eco government sector. Omu kroya so na ye form abem. So they know.
Magana ni bi anya no ho say like omu penifo ni nim ni omo ye. They know. Omu nim ni omo ye. Ye besre omu. Omu do omu nya mobo. Omu nya mobo. Hitman. Masem ni memum mesre yewura muntaka omeyima no. Right. Me that say 49 minutes after 8 and for calls in the crap 0593406565 0534050199 Obaswana won so or make you submission. Good morning. Right, Vance, and I pay what pump to say. Yes, you papa. Moi, c'est moi, mais au moto, oui, mais sur ma papier. In fact, if it is in Chia, you are watching Japan. And it often quite Chia Washa. Mira, and an aminu abani, this son. You Ramuntakasi. But I said, sir, the land, I know Abwa on 2024. Nani and the Mugan and Penning for politicians, one more say. Yet your mind, Mira Hitman, why you may at Lawrence Tam, Ubekaya, Patasi Estate. And you could, sir, and Crofrey back. Let me say, come be two of them. Nanu can mind the edgeman, son ever. Share Langa the same. Now, bring to your police form your new concrete. See one. Jumping for to Yaka want them. Nancy, Kasua police new or one assassin. So not longer the code now say, oh man of the game fee. When you know a blue police in Puto. The police in Pony Brunina me. Jumping for a Tioman Moon can correct. No, see, you will peace council. And now software woman in ID. We were hit my Miss Road 2028. Share MPP form to now quite that. When we say you were Apostle Safu, who ya address for a coffee or to 2. When we say you are no number. So Koya can you be seen yet? On the sub one, the NDCI, MPP force of 2028. Young penning for a tear man, one can correct, or a binum funty. But alright, Vance, Nini Namoni Pasumdi, Asumdi, and your pay. Now, me too, Obama, I'm in French. Mate, me that's a papa. Good morning. Good morning, Rabbi. About Jeff Frost, hey. Mammy, to your Desmond. Yeah. Rabbi, Patron, besides you. Like, I didn't see on my more heart in telephone. Yaya, Yaho, and Marco Koni. Ya kwa so ne tifi ekwohune na asaba na fo e bisa se hwana ehono no o esre e wo komu ha sei ya nti komu ha na MPP abreso se de honorable Sam George sa vigilante group ya e bi bo papa na so ana I start to be corrected ana me boa meet you ko wasam so that time no na emra no ho then emra no kafa ho. It is very sad and Charlie, Martin, that's a papa. Good morning. Good morning, Brakobra. Me about your frozen. I got problem menu. You, mommy, you wanna pay? Brakobra, thanks a lot better whole. I didn't know. Yeah, Ankasa, party supporters in the members of the Baker could be. So, some see, Mr. Police in it should be the local police here. The book chief a good police station. Oh, yeah, and Yamma. Oh, you. And the side of a course of my move. And I'm say MPP, NDCU, 2028. Some coming in a people, so the party get 20 Gimbra. The same may be chat. That's it. Alright, now we that's papa passa won so what to me a friend and I pay 0593406565 0534050199 and I pay in chat DJ Fiba baby Obia and I pay special good morning and confirm hey DJ Fiba maybe your best anyway zigi for okay right so 0593406565 0534050199 good morning. Yeah, good morning sir. What for your attention my mean you and I pay. Yeah, sir, some meaning nano. Never mind on my son's submission lecture. And this a year, Oma NDC MPP for a party for Oma appointed IGP. So yet to a ban IGP, a Sunny may name console. And then I'm a Sunny man now a console because men am appointed to have it or be so. You will me, I'm sure man or so. Me na member instruction yes say. Yeah,
Okay. Right. Ofaya, yeah, that's papa. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Dixon Maminti Wadape. And the parents when Yamishla Mapambo Makisno Mangana. Yamishla Mapa, Damasi, and Penfusi, near Yungunu, Impinu, Yantanao, Anna Abrasa, when we been to the General in Yaton, she never could do some Yamishla. And I am Mamma Kosoyama, and I tell you, Wagana, no one, Adibia, and Koslin Kuya, and I am banning Wabu. It is a committee Kosoyam. No one there, yes, celebrity, and no one she, young fire on Tumbi. Now, young Kosom, say, I didn't wash a share, no man, I ordered that. It's a fair of a catch and say, I feel about Bessimuka. We because Susana in Shabaka, Samibicano, MPP, MPC, on a Fagana, no match. Now, Libya will be a brown. One at Nakoya, it's a blouse Ghana for make us say, Okunisia Ghana at Timbi. If you move in the independence, I was say sorry. That's what I said. One yin, and Yanakwane, the Fanson, and then Kasa Emma Omano. Right. Yes, so yeah, that's it. Good morning. Morning. What about your first say? Mammy, you want to pay? It's around the park, the count TV, so radio, so years back, and you knew. I didn't say, Emra, what kind of and yet to my Emra, and yet to move Krusua. Kuno ubi ni nkwasi asem ubi nye traffic sana manamano abuche we fe no ebi bia ye ne se emra da ho nti bibia obi ye bia no obi emra no ho first empenifo ne beka ife mu empenifo na ye tine kwa o sa ko yi no ye ma amra ne ni pa no NPL se de be ya men so wo china no no se ku ko ye no emra ni di ye bo ne kasin ye chini tumu imfi mu sei nti mu se ko ya e do ni se Okoya, or Penny or didn't the Koyano, or not a sad riding, as I could, because the Bedful baby say, open to me, no mammy. Now, what to know, mammy, now, would you to me now? Say to me now, or the Tom Marino, but Sakofano. Into the Inquires, open, be the minister, MP, president, Sir President, never say, Kuyinaba. Yama and Brano, I need to ma. I put a man to move. Until Sabonte, or yes, you am Rano, right? Police Chua, or the man on your bribe on your Emra, your mum running near to ma, your ma quarter mum running near to ma, the penny mum running near to ma. Right. Martin, thank you so much. We do have a final caller and a final pay. Yeah, wrap it up, Jumedian. So, final caller. Good morning. Morning. Maybe I share for saying. Answer my view. Mammy, you want to pay? You are not paying more by Juma. My mother that's not pay. So, send a million money. Can I start paying? Ghana, only a company phone. Oh, my phone. The moment they are won't be ya, they save one. And run a won't buy 1 way. Nemo must won't be or man. As you see, or mine a camera. I'm at him, Mufuania, who told thee, a be new one dream. Young Cheney, and none I won't buy 1 day. Oh, I just walk to go to a boca. Yeah, cancel also my yanka. Nanyon walk to go to a boca, and a Bank of Ghana. And you're a Bank of Ghana and a year, Juma. Now they walk to go, no, you must have say just on. Go to the so that time and buy ambassador for boy, a better cocoa 6 million. I said, you're more buy, I must have man say gas with a swat and ambeteso. And a queer 4 bob na besino. One gusu so. Say, go doing so. Ask my against some more. A better more back at your petra against some more. Shall a good beer. My young man, your son. No more young show mine a quiet before a better try. A bemo mine a tumpo. Oh, sorry, I'm a brutally. I could just send you one chill chrono. Moko good you buy. No more Jim and any other. No one chill chrono ya. And Kakone Mubayam farmer Mako. Can't afford a moody dear grona. I am Suma Mumabuno. Okay. The Mumabuna, Mudia Chilena, Mudia Obia, Mamutronica, Quanamobo say ye. Na me famisi nyankopon enka wonso ho na pay ntumi enfa calls ni bi ma ha ana ye the phone in segment no ye de besi kwadwo Ghana fo akasa
Black O'Brien na Ghana for us. Ebre nya so nti de ya ka no no ye besere na ye nyina ya from de na mpani for mo mra na nya adwuma. Emla na wo hodada enya afi na be hye mra foforo. Na me ko no fa wo dem adofo na tew me so so ebre na kopa na edu danso na edu danso ye chief executive officer Edman na edu cloth and the Widow Foundation and Yankopon de afe baako aka na fie ho. Enti abusa na say may God bless your new age with good health, long life, more money and celebrations. Senior ya me sure opinu awoda no. Wanyana sonko we free our down for what ye nyina critical combat no say yemfa awodai ma oneso an kwode ama eye e champon Samson ono na supervisor e wa chemfo eye hotel ne yankopon de afe baako aka na fie ho a we de ochirem say fi ono ankasa ne lovely girlfriend Teliza chirem say na de ye nyina e champon Samson nyame de afe baako aka afi ho to onya okese no tire ne mfa nkyerɛ o mpeja ofra adom kwa adom na kwa tenten enye wodiam na we so ede ko ede ama eye we se efri eye Becky Rita Mercy NF Charity Akins ene abusuani nyina we hye eye Madam Rose aye glorious birthday yankopon peja ne fra adom kwa adom ekwatente ne onyini kire na no pa abusuani nyina esre ede ama no we ye free comfort mati efi Becky Rita Mercy ene Charity abusuani nyina no modi awodai ede ema ne krakra mu no ko de ama eye Father Bishop Dr Prince eye Meredith ono amwa waye fanta edema Eagles Paris International Ministry yankopon de afa baako aka ne fie ntene man happy birthday enkwatente no nyine kire na no pay no abusuani nyina esre de ama so Father Bishop Dr Prince eye Meredith amwa waye fanta edema Eagles Paris International Ministry am sure opinu awoda no wanyana sunko comfort mati ena dia awodai edeba brakobra medemanosi yo. Sorry, Mama, meet you. Okay, inti mi so my birthday back. I think say Ghana for akase wie inti ye brain inti CEO of Gina Luxury ene eye wa woda CEO of Gina Luxury CEO edema Gina Luxury eye nana ekwia educhumwa kumase kwada so ena chese wodi ni juma wona ye CEO de ma Gina Luxury ene eye wa woda inti de ye kan ne se twede ampokwa me basa yi adom ommo ho ban emaye onhira opa na wakoma so ade a wohia e wa fi mu nyina no nyame enye emfama ye do bebre wei efri Mr Elijah ohene kwaten ya wo sunyane eho na odi ne dwuma ono na ese ose yemfa awoda pay emma CEO of Gina Luxury right abana me da se Kofi quick one ye ko na fe no ye sorry dwuma de so Kofi mami ti mami ye na quick ko me say okese atena se yo Hitman bidinchi akese be kwama miami ni pe bi a friend old cargo na water nyas na at the Hitman Kofi mini bresa Hitman oni bre e dia Hitman na water na abena bola Kofi num sabre at the time there so be quick Hitman enyame adom you've been a dedicated ye can say worker and you know me pese me 2 pay mu by 20% or 30%. Ujina dance na auto me pay. I'm on my grounds. I don't represent me Lumba ba. As I know Kofi let's get serious. Go kese. No you fra dum enko adum. Kofi pharmacy. Me do see. Well, and also yeah, me idea you know what London the birthday Kofi I wish a quick one. Adia pena. So Adia pena birthday. Adia pena. Fana na him out so am me amena na him. Michael ya quick one afa so na. Michael. Na him be 2 dey dia o. Michael. You. So happy birthday and come Adia pena. So yeah man happy birthday. Yes. So happy birthday and come na him Adia pena over London. Yes, yeah man happy birthday. So Kofi made that say right 106.9 2 minutes after 9 no pay nya ho work ese pa me monitor na fi yen sorry dwumadi so 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia mama ye friend Yvonne Ohinijan na ohwe dade Lumba nyom dodo a woto ye na woni mama ene to ye dodo na ta friend she ewia sima ye wei abraba ye bo owo bata ya brabo ho owo akoye nkoja yase de ade ato nani no enye ono a na eyi Yvonne Ohinijan she anopai ajoni ye wo fie hanam yendi nkomo she good morning na anopai wapom te sen na me na dum proche enche ye an ye ti brechi a abo de aba wo ma me nimpon da ya wan sorry
Your mouth shedding. Your mouth shedding. And I pay what be fee hanum. We not to see my minty wanna pay. And I pay me by a man's on the bed. First of all, me chair, it's a funina. Not of funina. And I pay me by a tema what say one from me. Na asemne see them day so. Me from bo amanzi or them ba amamra kwando na atimpo a wase enti. Na wana asafata no so mababa kachenwan. But I am papa ni fie preocupe. Ntimuntu munkade me ba keke. Na mazamano ababisi yi. Ode maba na mbabisi yi. Okay. Nzama ya na mbabisi DLFM yi. Na sensi odobro yi so. Na makakraba yi. Right. Na chese wo ba ya asema ato woni wabusua wo ma me afri mo na baba bese busua yi. DLFM adwumayefo ana fe mama Priscilla fosu odobroni eyi yate kwajo bramo kakre na diaba no yisie na aba na kakra beka na fe no yenhwe na yesho bra kobra ebe ma ye nua ba hyede ene abusua ni nyina se wono monka frasa akoba ne sa and DLF adwumaku no ye workers ne de yata chi pampe ne nim se ye mpanifo nso ebeta na chi because ye nya hwe kura ne ye nim ye sister ene ye papa korabo adwumade a wo mabo obeka ya the last time ye papa free mu a wo ba ye ne nwuma ba akunya ne ye kope good wo bo asie so obeka sa anwuma no tokuru nwum ne ha nwum de dodo na no ne ye papa ye nti sabatam se ene sa ade atonani a yes, you to imagine a chinti. Workers in a especially the morning show team in the year. Said the TV, I know who you say. No, sad dano. Major phone na wouldn't say you near about precope. Oh, yes, sure. It's and papa Nimpon. Yeah, and then Ura Charles could you for Suda de Lumba. And then Kadadi Tiasia. Kaye Bonuko to him. Thank Kadadi and Boka Quatna Eponiti. To Tonia Man and Najwa Srikua. To the idea. And I Bijinum. Not yen answer supporting. Mammy Musa, she, but your dabene yene basso. But your Bado 5th September. 5th September. That is next month, yeah. Okay. Maka 5 September. Okay. Yeah, in War State House, Forecourt of State House. Forecourt of State House. Okay. So from the 5th, 6th, 7th, no, yeah, and the Medina pay. That is on the Saturday, 5th September. 5th September. And you, okay. And the Medina. Okay. The Medina. So he's moved for the Makwenye, so may invite DL fan base for no fan clubs in no them strawan enyado womba matameche na menye some papa wa dia ko be ma FM aburumpu anko no mpu no ba fa hoka because when there onana obe hinti is mesume digina wodo womba matameche onyi hade no wombi gina mama da wanase right kwajo shi akasa kofi baka baby kakra na fe yen sorry so ni ameka ne se ye mane hyeden nemum anka ye papa wa ha ye dade Lumba wa ha anka obeji ye aye na woni he ye begina na name aye ne a wo se papa ye no ye begina na name aye ashe woni monyam yankopon ye okese no nchechiro re amen okay cause kabibi kakra ye nua ba Yvonne Ohinijan she that the Lumba nyum dodo na ona na anetoye then abeka kire no nti ye fasa akonya we so mijana na emu so afasa akonya we so asre Ghana fo nyina on se empanyi si de ade ato nani no nyo no ana eyi no kre to de bia wo hia obi na waso mu eyi ama nti ato nani nso so a ato obi e ye ka 1997 akauto nti ye DL ebusuya ko ni de ye nyina ye tai na chi na ya bo na de na ato ye nyina ye ni na afi ya asre Ghana fo se wo mu nyina so support edano right because I'm say yenua ba shiba no or the bibi ba for the sake of cameras into no mumbie so na the ode besi ye no yenhwe na the ode bre mama odobro ni so de besi na ye no so yahwe ama ne saka ne ye pa so because mumbie so na yentumi mbie so okay so ana we DLFM adwuma for there no because so ye there no fache camera kakra na yehu sampa yankase yenua ba emu odu papa besi ye
na kyese ehon so enkomo eno so Yvonne Ohinijan Anna Abababesi Yene Mami Frimo on the 5th of September Yene Baso at the forecourts of State House in Tienina Yembra DLFM Adofo Callers Association fan clubs in Yembra Niambeta Shi Echi na Bibia Enyakama Shi Yankopon kan ho na onchecho re wate wonka wakoma ento yem yetawachi papa diabado meaning say you are not in normal times there but ningine no nyankopon kan ho na onchechore. Thank you so much for coming. That's papa na asan ye be kon happy birthday we maintain free ho esan say Mespa City for eba edijumedi fofro ediaba. So happy birthday enkoma. Okay, so mo me na me fa happy birthday nembra. So happy birthday so nkokra Enkoma Madam Ruth aka Messna or level 500 pap Kubekru Newland. It's your birthday today. MC Chewin Steak. So I'm happy birthday. So happy birthday Enkoma Madam Ruth aka Messna level 300 pap Newland Kubekru. It's your birthday today. So MC Chewin Steak happy birthday. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Yeah, sorry, so Mespa City Heba Clinic for Eba Eddie in Sempa Eddie Abre from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs. Make up. Some